Best music. I love the music. Best music. Ajimio, yeah, wajemeno, ajemiaji. Nyongo vo hey sir Odene zaka anaba mi wachi o Asem di kana wutie mi di Odi Ahenkan Kwame Yeboah
Ghana's international killer bonu ya ma imiti wa chima boabo. Radio station papa na utie no. Edu akunu mi ansa chiri pam yansa. E wa chima boabo private school mu wa lal kwan ope. Ejigum zegia. Enre so to Ghana mia bebrente wiema yuru du. Eviti achim esuoso ebepem. Aprokuma se kwano contract event ora Godfred Yeboah. Sorry, Godfred Ando. Godfred Yeboah no bokotoko TV3 onye baby ko nyame fa ne kransi. Ogusu awaya kwano pa. Contract ono so ye free asama kase ebepem e wachima crosso. Ono so bridges logusu awaya. So nya wie bridge ni pe obwa na kota na su tebeka kraufra samaka se eba cross we dem prom kota se yo ufra cross so eba bepiem achim da na nsu dem prom kota se yo tene ya kwone eba papa no Bosumi ade hye chamu achim so adurofo ya mama che na mo ya de Yehu ya papa ha igirisa musumu hu ye adihye wo achiase abato mpesu aso bieni anamase emamu nyina chenzavo apoli kofini mo branasi kotokom chia enyina ase manso across asubua pacho mute awisa mamu apiem awohe abinase akwatia betinase achim betinase Yamamu nyina che anopenso emi da ema nije Sam Rantani bomi chidom technician on duty Glover Ejemafu Ege Glover producer aya fanu kwaku anim kusi buadum onu su jane na so na no pay DJ on duty deputy program said blah nursing sportsman so agini chen wa chen there ibino Ada Samuel Jen abo first go. Joshua Jenim. Brajo. Ano penso in Kefem watch the power. Watch a party. You be feel your fam. Chamunganya zon condemn cash no. Munganya ze cash no condemn no. I'm very nguso. Because most of the passion that become to be register. Radio papa. Thank you. Ebiana wonso. Adiswa bisi utiriso. Wouldn't say be adiswa akachi. Yes, son of Ahenkan Jose and Kachi. Hey. And then I want you papa plan ya dana abu kurebutu ye. Many pe wa chichiri ba jenya be piemu abo so yes. This is the town. Achimu wanchifu. And I remember Achimu Dan Kwanta uncompleted air functioning clinic. Yeba kwa anamam penfo tu bebe jumana kwa kodu odiene penfo yo. Samson yebema mo update die ekoso watefa senior secondary school. Na no competition unity Achima babo mbedi first decoy. Yedema kwa Achim Swadro. Achim Swadro Krobiase 3 unit classroom no. Network pole enso yebedi hu nkobo. Ora Fani Nicholas Danso a committee chair why na dwen said ye pese etie bia Achim Swadro no my empaba obeche ma kire ujaf se oni ayaka oni enkasa yenso amanga adwan ye adwen mu propose dia na mo se amanfo nka bi mama na ye du bedi DC na so ni radio station sin kata dia
Se twa ne betwa gu so. Enkran krom ne kasa enkran. Enkran fo kra ne kasa. Omu krom wa abam kasiem. Ye de enya ga se besom de oye den ye besom. Osuma adwuma so nya den abeti oba akwa na menu bi na so. Achim aduasa youth. Womo so ama promo minim. Edemba ko Achim Abidjan KG no. Eno so etese ho. Atuntumrem. Atus. Awana ayi Ahenkan from news editor wo free. Wom so mo da de sade etumra shebedwane anim se mo sra nada. Ba sha wo show mo ka se obabua no ma yo mo kwan no. Wo nyemo mo. Yeah, Gracia Cristo. Yede mo ba Achima babu krodua mu so a contractor no so contractor na ese pe akokongo so bi ma no wahu wo mu ti game na ase wo mu hye adwuma na ase no ya mo ho antom na kontin Achima babu kontin efrem na himfie no pa mi chawo na adoma kwankma o ka che mi pray so odi aboabo kwan na ye no o ha mu chichemu aduokono me bo radio station abaso mesimu aya na ho ni inform we nya me say enya ye say me say ono office odi radio ba ye important manwoma office bebo nkwan mani di akire ejanse mani di akire ntimpan fo so mute nti Achima babu contact na waye adwuma no ye bona baso odi ni nsa ka adwuma yi se di ogusu ani nyame hira no medrebet ija da medre first ni yentemunka avele yatemunka mo yo to Injonsu ya ready. Ompota mi nyoma ba ku mienu miense ba susu se enko ya wotwe mpanifo adwan ba so no. Enya tanie, enya kasatwie, enya akutia. Ne mama ya oman no do ntie baka ne se ne tie. No ben, no kef. Eje bena sada no beye. Babere. Kwajo. Pacho betima her live for YouTube Ahenkan 93.3 FM Facebook Ahenkan 93.3 FM and out to miss akwe madresse bagumata no fatame me bazo otimi gaza na eta watade efe senior watchman me no abonu yopo sacre so far so ni free we man to Patrick and a pump share me free top and down sacre so far so any free say Anna Brandon also o pambio also want to on kan kura nkiramo matene to Agena to Uwa me bibia Ya ji abuwa me bibia Age kwa kwisa sini ngwa Mama kwa bo Agama one post ni Kobe Boas oruzu post ni ene omunyina be pie mu Achim achiase sanse post ni ba ko adan bekum so ntimi na mfa post fo ni nyina abe pie mu town internet ezi etimi ya gathering ne ya mensanjire nisu kwa ni mkusi bodo so wacha bakora na nyankwada o eko ejwa enini ye ke
Idansi ni agaza mi lo yanka. Ije di Yeboah me bimdia. Amansa ifuo majine tu ninara. Okay, atiefo se da munim se dwumadi etiri mpone se ye mpotam ha edwumadi awdo a ekoso a ese fatase emi ani di akire no ena ye dwumadi atodin se asemi dika ye bomodin fitire no ne ka se da bia mpuntu a ye pe no yensa ebeka sabri ye kwa homa no so ne ani opani ono ena ye na nani fahe ma chim dan kwanta twetwenkomo kaka na opon abrokwa a wotosminu akra wadaroma anopa Ahenkan FM ye mo achi ho Akramba cho audition ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah no apomboko de na unfaso akra medase sapon boko de nyame ado na eyi na wo party bi na esu ama benye yi kakra no penti ye mo fle bi meti mi gase me twamoja na ese me no kami bi kakra sana asan akoto ma adwuma so mo na edase pasa jawde ani dem ye ne atiefo nyina ene achim dan kwanta mai sanse kunu puntu nso hia ti na wo fa se da fom kra so agya wadwe wo bre ho amai kakra nyankopon hira wo yo na opon abroko tosminu de ebusa ne se ene achim dan kwanta clinic no ne yo no akwakosi san edum pempen so ben ede na ekoso unim bibi fa ho yo me do anti bebre question o trauma me clinic no me tu kan kakra me ni ha ti me bai na ndom se clinic no baby aduro no na yenwi na me ko clinic ni side no me hu se mfuturo ni ade o ho no ties no paint no water no just a whole lot like na no enye available ntino nurse for no so atimi anya tu ho acheduma bi se omo so betimi atenam ai futuro no ayeduma abo community ne se ne be ya malaria ne ho ne maniema no omo betimi aboa ko no ma yetimi asolve problem o etimi ko hwe din nam sta mu timi mu amoya wo kra mu mfia no mu timi etum hu ache excellent futuro mu ayeduma som ye man ne dia na me so metra me best ye metimi ti mafato mo so a bese me cementi ho no mo e ma wo mo se ne be futuro no e be kofom no betimi atenam ayeduma no kosi bra contractor no e be ready obaba be tile ne ties no na wa ye ni paint ni ade because next a wo ye aduma o she uniform na do yare ono so ba ho be gare sa no sa be tren futuro nim no asan agare sa ne ba kosi kono dina kwantia enye yi ti de me so metimi afato mo so ameso pese me de Yeboah ma clinic no mu nipa ni timi tinem aye aduma boa o man no na me so me de atomo so na clinic ne de gina ba di aduro no o mu si dan wi Yeboah so no no ana no bibie ne wonu akoso bi nana de dika na megina achim dan kwanta adihye nem na mama moni adwuma pa na ya dawase sanse enye ahemfu nyina ne besa se wutu kwan koba be hu se awo mpo egina mfuturom sa wadihye yade na mo so masa afa yade ni bi no na wo se wa mefiri futuom na wa hye efom wo nyina cement kama na matimi anya home de adwuma no yedase na yembia watimi atuso na mabusa se ede ba deport ntina yesi clinic awie na yenwie ye na adwuma no ho doni nipa nkwanti anesefo na gye pene a mu yemu adwuma contractor no eno mu ye adwuma no ayembia watimi anya bi ni o makasa o so mo ha opa ne san yo me da se contractor na kasa de me ba enya no kwani me nya no ne nkasai na me bisa unit committee for okurum ha na omo no omo edele with sa eduma no no na omo asema omo kan se contractor se be bia woduro no ni sika wodi ko hye mu no emai aban ema ni sika eti no ntimi meto aso ema owie ye no eti na manager ho no mo asesa no materials ne niama wodi eduma ni na eko eti no omai eti be di na se sani ade ni siko no ahomete na se fo no ko edu ba bia sami man na wo ha no eno ko sere ba bi ema omo etran ano mo ye eduma kakra de boa afi nipa no so mo ko se ni fie no na edu ba bi no so ne papa afim a mo be ye ti no be hia ifie ho ne adan na omo wo mu no na mo de asomo ma wo ho eje ko ba sa na mo ko isa tan na me mai na ya ho akontu ti me ti ni nyina nti no e ba sa na o san ne nese fo no kasa no mo so ye wi adwuma ne de na nso no endam o man ho do ne ye ba se na mo di ese so no nti no ye be tu ho ache ni aba beboa na ya tena mu kakra ka ye adwuma ko se contractor na ba be wi adwuma na mai ene se me beto so a me hu ni se ni siko no ye ma sefem se sa na ko so dia
the meeting I will be a miss meeting I have a clinic no etimi akoso ne etimi dia sa enipa wo kuemu ayare because you want to say they be a mechanic dan kwanta particular since I think warren time na work on a fufu ban warren time na nkasa krampo yen to aba wa hana NDC mini situ han muda in my life they be MPP in the mini but it didn't get anything from MPP government ebeba na so road o market o hospital toilet o nothing this year make say your toilet is here no more almost the toilet na wi aka niam pipes ni ade bi ombele na yetime su toilet no 4 years ni toilet nda won si o ayebosom ene yete won ne yehwe clinic the same thing na so asabaye ene ne say ya de doctor ni kura ke to ni si ho no na ne ekum no kura enkaye mo be bubu ade no mo so mo ye ne kashia man agree ye penisha sem ba ba ade ni but mo gadi we ye si ho aben ba 7 years or 6 years mu wo yi ne se ntimi nya ahwe fi aben ni mu a ete se obrego na de bia ye timi de me ne me man for ne de ye fe anwa adwen mo pa e so adwen ye politics me nya politics e me tan kra me pe sa niam no ko se say o man e say o man tete na nan mo ho ano mo hwe kuru so no before na me buy timi de amadwuma to mo so no ni ye bon so e kini ball aso no ni ade anu bia ye adwuma no amanyo fo e be hye mo apɛ na sa niam nyina ye jai bo mo so a afi dia say adi kun kra wo ye no hwe ni e je pese ye science ka ke se be sa ko ye da denim ni ne ye tie person na ne ye no ni ya dwe sa amanyo fo no so ko nya do mbetu abebo aye omo ti me mu aye hwe kwa ye nam so wo fi oda e ba wo dan kwanta udu so mesi wo ene e ba beru ya ho no na nana awe ho asefem afi ye kan wo man hu ba bia afi ye kan wo man hu ye wo NCE wo ho ayo mbagi je to ha eji to kuya to ji ticket ni mo ni ade e de koma wo mo te omo nyiri ye ho kra na me de maka kire mo se me wa he na me nkwa ne ko mo fu mo ba ha so no man ko ni be hia dia wa ya kenya papa because you come do man no na be ga dan de bia me ne me man for na wi aka so pa me na me ka kire onana de ni bi sam na me ka no so fi o da ba wo maka me de ba ya sei makopa ke ka na kra so mo nyiri ye ho de bia mo de man no fa ye ho o ye ba ye be se ye ba e se maki ye so on de be gu ye kire ayi de bi ho no o ma ta twini ni ne ko ese tumi de kwa we no mo nyoma dwen se ye mba ba ho kra na ye yen ka o man no ana Ghana man yen ka ho na ese number ye dia 2024 me kwa metaya ba ye bi gina no ha abakra to mu ayento o mbi na beto wi ne da wo sikuru mu ayento aba ese ya no so be ye no ne ye be kodia ye fe ho ade na demonstration bi ye be ke kale ba no wa we be je nsamo ne du amamo maso ate e wo kwan hu ye be ye big demonstration pa ke sie pa e bi zida nana opon abroko tosmenu akra metima ka bibi kakra wo kwan no wacho enene nansa ononyamfo akwadwo opon kroma oye soafo we de obonsem so ema aban na na dodan kwakufu ado danoi sa ye mrahye bedwani ma de hye wo ofan hya yirebia ene odan kwanta kra bohye ewo eye abato mpeso asomu no obetena Peace FM a me amete ho manim ene wo hye bose contractor wo ye fiti ono ne peso aso ba no enche oba be hye efitu achem da enkwantanim eba odan kwanta kwanase na hwie be yenu buronya de na sa akwan no wagu amasomdwaba eno so akwa so msen o minyini o onyi kwadwo opon krumani o minyini ekete ono wo abrase abem district ho wa ye kwani kiri ne ho no mo pa petru mori komu pa brase ho no mo no ehofo ni nyina dia okay but if you hana MP ni ti odan ha get them abana nkwanta esem ni ayene dia ye no mo nwene ho because what can make ni dia enke se kwan kakra so me ho no kura ka odan ho no ko metima ko ama contract na fele no bemba mu ni we it is over that am because by December no ogu kwan so amenyi ni ni china me se amanyo for me ni obi eni eno kra na aye ba ko pe we did MPP na kasa be confusion ma petu okromu a MPP na kasa within one party na kasa no they are creating problem by themselves. Why? Because of politics. Na dey am catch you to do mo jinta munya very careful tank of na mo tie kire na mo ko mo no o mo ko hia mo didi chance ba kun e se mo ti krum ha ne se mo ko ema wo mo we eti within one party no na ne se mo kasa na mo ha mo o mo ko tell no ma sa sere mo tumu mo ni na ho na mo fa mabra bono take your destiny to your own hand first by yourself one kasa for abra boni kura
never penny bibi na you woni free sample fu emu so afo mu na wa kwa so da fase kan ne ko edwa na odi aso da koton woni ema na nya bi etoduane bi ma wona oma na mo bra be komonim na mo nya o machiri bi because o mo nyina de back kokoma o mo nyina ko bofo ma so opon ko me ka we ya we nya first time no US na mti se de bi ono betina ho no ye interview no ye na ye say fa wa ye ne krom de ba ye de na aka ne de wonwene ho enti o de ka we ya menyini ni nana so obi bese eno na me no nyina ye kai se onu kwadwo opon kroma de onyamra hye bedwane ma de hye wo odan kwantare ni pum na e bia ne bobbe ne bebe wadu aba muti na ono so emia ne ho se de be ya eviti odan kwantanim ekopem eye odan kwanta yebegu kwan na ono so ban aban me chena na akufu ado nti eno obetena peace of fidie kasie so e kan se hwe be bro nyanu de ne yagu kwan na adentina na umpesen ke bagina de ne hwe se de waka ne bebe mu na ni enti ameka se menyini ni se meka so no aye na famu de wora ba yan yesu enti no wan ononyamfo Alexander kwasi akwa ono so pa ide no ya fa ho clinic wa be o ma be yi get at atutu street mu anu so mo ye eya mai ide iso to na kuna frade aka mo me de na ye we kamo me de na mo be yi get at na tutu mu go for mo anya wo hwe no fail no na ten mo ja wana moko na mo ka te de be kan no me da da esa ye kan no me da da esa o obi be ka so no menyu omu ni nanyu omu ni china ajite me wuta de no ma ye asa na me di omu di nana opon abroko tosuminu akra wo kasem no wudi tudwa se agya clinic wo behu ye no hu adwiriw ti wa wudi ubotom ska ebeye form no beye ni cement na nurse fo no so manyo papa esom wade hye no atimi akoso akra wo kasem sa ma meti asese kane no na ye kwa badwuma ye siesie krom prepare bola so do dokwan ho watu kwan wakwa aba wudi nkenya na saba iti muntimi mo aforie bi nanka clinic ya amayankoma twetwe abedi kwan mu nyina wadaruma muntu so na mo se ye gbafore kakra benya no ye de koso clinic ni mu aya awie na yaka kira ba mu panifo se so mo moan ya de hye bra hye ensem ye boa ye ho na bato osudu a ye ba fie ho adwen na me da tibre we kan so ye ke betina ye na manyofo kro ya America o matemi o ma da no mo oni chiri o mu ahonete o mu na kiti confusion ukrum ha America wasa no kirewu eti afen na yegusu a ye kan ehugbo mu se problem bi ababi obi a penche ni ensan put hands together ni nipa ba ko ni ebe so man no ye betime sisi na tumpon eti bibi sa ho no no e de be won se o pro bi se o fa no botom sika mra ni ensan ko ye duma e ya ban ni di o ma contract a obi betime ko shekiri kwa kato o mo boa telephone di gista na kodi simple because you duma no contract a why is that mo san ka se mo na mo ko ye mo duma obi asebe na dwene enye papa no awoni odo eniti mama kuro no sa no begene so ati ase e ke betimi aye back mi anu timi nsu anaba ko di jina so me no man ni je bia me de me hu ti no mi a me bo moden afo so aye no betimi aye dia vi so obi etimi se na dwen no nko pro bia no bia so mekani benchre no ti do betimi aye dura e beboa no na boa afi wo mu nyina hia no so e bia wo so aye do no e beboa ana etimi aye a e fi se no mo be yi na ko e contract asama ko ya ban asem community na ni ejuma na nke ehun kwan e faso anka sa clinic nke ewie dada abani ni mu ake ewie nana mi mom de no kwari nyame mani aso anamo a watu no na mani ji wakukuduro ne odo a wo ma odan kwantaman kwase nya nipa nyina na sebe mutu kwan mo sa bo mu nchi a na bibi nkwaye woni mema ono ayi ni sika efi ni botom sa wodi siesie tika me de mesra wo se oni mrantar ma ba wa nkasa na empapamu na aba no omun kan mom na nkomu ntana nan mu achi na mu akakra wa mu nsema mu amadwesem babu akuru no mu mpagya kuru no because odan bibina ngazo mu problem ena no aka no wo mu problem pa amanyoku o mu wa bam wo ba mpeso aso mu achemienu we wa ha ena mpuntu na nwe ne se nana me boa eno krepa na okana etimi guso eti amene yisu na kasa masiba masati emejuma yeye Friday ya muguso no motaka ne sia no enti ate eye juma no program ka si bra eye na 26 ewa ha mbe edu ni shi ya mamerwa ewo aha na montino me duwa me yi ba ke no program ma be fa ne live na mo di aboa na man kontu no ni eye wa e bia eti mo bi ho no be tinyo a support ye ewo ni eye ni mu a ono so abeso ya ten eti ni aboa eti no iguso si ade be bi edu ni se ya me da wo ma eni ma efopom ai ni se within a short time no bibia be yi na kuro no
ɛsan akɔte sɛ deɛ ne ɛteɛ person ne akɔ ntoma pa ɛfra akura sɛ nyɛ sɛ bia memma akonnwa kɛse a wote so anka me pedin bi de kan wodi ho ma sɛ nana ɛyɛ ayi event sɛ enkenyan wabe Kenya kuro no papa nyame nhira wo sɛ wofi akwantom baa no watu wansu wo sɛ obɛboa no odan kwanta fa no tuma fira nana opon abrako a otosumi no akura wo fas na yenti me nya wa ha na akoto yiyo so nyankopon ka ho yo obani ane ne ka sɛ achim dan kwanta ɛyɛ nifahene nana opon abrako the second o se enka ne prince on wo nya manyofo ni wo mdo manu adada o mache de all kanu menene ya adwen 2 million% adentia odan kwanta kwan se na nya legend kwasi akwada ye MPO ye ye wo pom ha no yama party sem adukuru yeti ache na me dem simpanfo be odan ha be bobro aburo de baba ikan enu grodro do won zi ato aba odan ha ni bie ba ye ma NDC enyam half krada ana kwata kroma nya bida meboa MPP for na dia soa se amumre no manwini wa ha nti omuvenya bogare hyen ana nana mua mama ohimua kade ko o yakare ka mama ohimua buafu because krobia akam kai we ya chimde ya hinkura ana say asfalt bi be fa mu a enkroto a hya chimde ase nyina ko hwe ya kwan first no wada ya constituency no na bomu akokopem ahyiayem nana ya saf mavo abura boaten osu boaten William Kwetu Alexander Kwesi akwa panifo ma bobom di no panifo ma bobo obi anya poso a enko de twendom wo de twumpuntuo e de koninchi agwasi amo akwata ansa na akufu ado emfira konwa yi so no ara adwaye nyina bagu no yi kota e okwa aben na mi believe no wanya ba mutumi onya ba mutumi ne nso wama ne manfo hu se aba mutuma me ne man beye MP ne yehu me ne man beye minister yete odan ha ya to aba manfo ma beye MPs abeye ministers akomanim ene mama nana opon abroko tosum yenu e de akoyenchi se fiti rolling time ebe pemene nkwantaman to abentia MPP da na enso ye pempuntu a mo de abom se de dwonso aba akokɔ wozo wanya manyofo bi ani into ono afri akontom bai no clinic a bense no light ni ho emfutrom na anesefo ne tie na eda Facebook live Ahenkan 93.3 na da ho no benchire sisi ho no ye hwi usmani so hwe scale na ye gina so na eda form se team ceiling joint na yabo ceiling ne nyai de na naka no empapamu no sanya empapamu ne wo ho a kenipa wo odan kwanta sebi kakra o mesem wo metima babum wo metima kambum nanga ceiling joint o mabawiom so mabo ceiling na ya de e de atoso na bi g light na sede nana angasa afa form yo no be hye no cement yi nanka bi so abeto tiles de atoso na bi akoto flames o ma hye flames aka doors odan kwanta pe ene wo clinical doors ngu anu so ye adwuma om the whole Ghana odan kwanta your clinic ayasie dosu ni anonso na asifo ya dwuma ho la ila ayilala ha to next story tinana opon abrokwa a otosumienu akrai de wase anope adaje ni ho so sebe onya bread ya man ogbara ga yige ewe bese owi dia wadia wi free na worry makodia bibu beso wa yenga unchenu debi bitu bahu hey denje bese dia wa wi free odia wa hwe efiti wadan kwantanim ekwo dan school na no opon kroma ba Peace FM one on one me catch them direct. He is my brother and friend. Areho na wontimi mmọ kwadwo opon kroma sobo e na wo bọ kwasi akwasobo bebre nso a enhye da anye yie in the sense say oba akwafe na obenya afe tio memi problem ni say empanufo bi nya opportunity e de no mye modan e de no mye modan kwanta e de no mye ma aboabo e de no mye ma asene edie no mye ma batabi manso across asubua masa
Mum yan kan grants in a bewa wo. Mum yan kan kre. Na you were one of the biggest schools ever Oigana ha. Eyo dan secondary school. School papa say atitia ni mdifo. Hwe kwan na msuko dan secondary school. Afena contractor also. Afena contractor also. Na babia yeto aba ukate wani kwa kimi seat we de media. MPP for mo na make kire mo no. Mo eldan ni mpatema yeto aba ubo wani tete. Uni say odan konwa de hands we ni primaries we MP. A ministerial appointment. Enzo afie we de oboa de afie ko. O me ya grodim. One day to one factory foul affair ko ho akwan ye gu asfalt amanfo kurosu a yeso de be na dia me so say wadan so skafo abawo enipa twotwo wuro mpanufo a cash wo samwa me wadan mpanufo platform bi so brofo awurade nyankopon wo mo te brofo say brofo pa na me ya so mo ntimi nka say yenke humom enko yenkinko ye bibi na da chinchiri mankai brofo akase eja timi nturo be me da odi na me hwem tame me brofo no ye jese jeribia timi ta benfo pa na guo no ye kase ya bo dan panifo a e wo Ghana ha kombetimi akom ncha kwa bibi dia bo akere wa beta wanum. It is time for us to build a nation and we all have a role to play. Debbie, Nabihu. Have you had your new? Oh, Ghana going to oh, they say, oh, we are there, we free. Pana, Debbie, Nabihu. Have you had your new? Oh, Ghana going to oh, we say, oh, we are there, we free. Wawa, Abba, pa, Kwame Asante Kwame be faso ma menya Facebook messages na kana faso anya za wa cheni ma o we be sen we dia wa dia u ye free ye bo modern se be friend pen for aka e won nsema wodo yaku chedi agu yan krata so ayedi unkomo enano pe wa Ahenkan 93.3 FM the best in the east tumade din di asemi edika hina no beka menu mienu ene beka oman puntu oman koso oman ye dienti enano pe yesin konwa ye toto adwen amanfo akompuom amanfo so kwa yase bi kwa wede bi kwa engagement ebi nso se mo akọ birthday parties ni nyina no eye yenso yetia edwen Ghana ho for adwen bra yenso mfi adwen na yenhwe de bebo ampa cho obetimi do text message na WhatsApp e dia ba 05
0594 841 044 0594 841 044 wadwen kire bia person de ba no fabra first topic ya twiti achim dan nkwan community clinic aban AC edi amade hye wa achim dan nkwanta no anwe ne se abu akam yenwie ne nso isansa nurse fo no nyima bi nya adwumenti no omo de opepa abo awuram akotena ho a omo yi adwuma eno na nifahene meche na opon abrokwa a wotoso mienu achim dan nkwanta nifahene ekwo hu ni ho adwiri no se anes vo gina mfutuom gye omo na so sabe anes vo mbom fi odan kwanta na omoji enipa nkwa no ono so se hospital wana clinic wo form wana yemfutuo ni nyina no ono ade ne bottom sika koto cement a obehye ni nyina pete ye bom pa so besu beto tiles dia to so no bi so ahyehye epon no bi ahyehye windows no bi apenti dan no bi atwen light no bi abo ceiling joint na hooray ye wie enti ya wo so ma no ni ahopani ayensa ebeka no ye ko achim eye krobiase na ye ni unity committee chairman anidin ene owura Nicholas Danso abonkoma kakra afade ekoso ewo ono so ne kromu wo yefro dan kwanta achim krobiase minimara sesa ne afri kro ni dia krobiase Krobase, oh okay. Krobase, okay. Ajim Krobase this year, Nana me pacho me mwachi o. Yeah. Eja, opahini. Obani Nicholas Dansuni. Acho ani o. Eja wo na wo ye Ajim Krobase eye committee chairman. Pacho ani. Committee chairman wadwuma wo ye edema kro no ene sen madaroma do ni me na wa kire ma kire no. Yo. Majuma ni se enyama abekoso ewo krom ho no mehwema ta enyama ni nyina atumi atoto yedi kan behwe se ekrom ho aprapra ye tu enwura basabasa bola betumi ahwe ema no so aprapra krom asei ehwe editi se network o se mitumi bo modern na mehu eyemi Asem mai na sei otumi hu MP na yenso yetumi nya bi ewa ha sawusha yensuku ewa ha 2016 ana omo beye besi nle omo nsheda ema hu enu nyina no youth committee chairman me maye do eye school nu hu emre nyina enso omo na omo yempenu fo eso omo behwe na school no ekoso no enkoso sa efe wusha akwan ya ye fa ka efasui ma bomodi ama Asem mai abehu mai yajeje ntuba kakra ama ye de aduro abo ka kwan no ade akosi apori junction ho you computer chairman me asade se mehwe ema sa nyama nyina ekoso. Okay. Enti owura Nicholas Danso. Mo kro achim eye Krobase no. Ewo empeso abenso. Ewo eye Osai Kennedy ni empeso aso. Na semra hye badwani ni din de ononyamfo Osai Kennedy anameboa. Na wan ena ya banka chipani ono nso gina mra hye badwani na nam ewo mo empeso aso nim ni din. Mabedi sedi no na onu na ohwe akire ansa akire ya omubo ni din no onhye da mai emechiaye enti ni din kura no ibisa se hwan ena ye abanka chipani ewo sa mpeso ane so osina hwan na ye abra emprempren ene ya ye kasai hwan na ye DC abanka chipani ewo mpeso ane so nna meka no ye yi no kura no yenimu no committee chairman sama na kan achim so aduro eye abanka chipani wa wo ye committee chairman ma achim Krobase no munum no
kura the kasa minimum na me boa me pacho me ntwantro ene se wo so adwuma wo man ne di ahya won sa no sabe atosi obi a wo ye committee chairman unity committee chairman wunnim abanka chipani a ebenam no so na mpuntuo aba ukrom ene wo te wo gede an ye tie ni se emra na ye to aba ni wie ye no omo ye se this year na wo ho no wo mu beyi no na afoforo ayeden aba eti foforo eba ye no pasem woman my information na so one kai woman boy and kai mpo se e bia sadai DC ye yi no ana se bibia etesa woman boy and kai bia enti o ma ha fusuda anti su ma hada e me kan se bia ye yi DC ana bibia etesa enti wo baza wo gina Ahenkan FM 93.3 FM so akatre wiase nyina se unim opani a wo ye abanka chipani wachim so aduru abato mpeso aso na kani de ande onimu no kani de de na minimum ni e fani sei me pa jo an ni de no am say ayi kakra nti ma bo dia tere inti wa unity committee chairman why you adwuma you because who na wugina kro na na mo ni assemblyman mo na mo primpunto di aba na opani onu ya banka chipani a onu so gina o mampani anam a mo ha onya odi ba kogu nanimu no se wunimu no na anim ni din a ye de na bato no so aba agina tuma wo ye adwuma e ko busumienu azabosum yensanie na committee chairman wunim nipa kon dia sounds what the kura hwamo meja tumusa nanso ebi bedi a efeyifo na wo mo nso wo mudie nu sa asemi man dey wo ma aka no wo mo nso e ba se DTB anabibi a o say ha na branch road so network nso ni ha ebi a besi amenu ka say ya be gina ba bi o ana kefro na Ahenkan fa muti anka ho iti wunti Ahenkan fam news mu da se owura Richmond asumasi ene ye abanka chipani e ho eta cho da bi eno de me kasa mati ana me boa etie mu news ene mu program pa ba ene ye ka cho se wabanka chipani ni din ene owura onunyamfo asare danso wono no ya abanka chipani a wugina nana adodankwa akufo aduanem ewo achimso adu abato mpeso aso ntifiti na ekoi owura onunyamfo asare danso ene ye wabanka chipani why okay afi yesuan ya de na wi yemra mo hawo ne so mu problem pa mo se eyede ba de na etete mu krom wonti a Ahenkan fa mo maye nei ni etitie ni dikan pa ta ufi apodun kwanta na wo ba ekrom na ka kwane de metina ka say manho etosu mienu eye network eno esi anu ya me kan ye pa teacher fo a wo mu wa ha esan say network nti esi teacher fo no mpo mu ntana ha ebisa wo mo say se koba se assembly si wo krom ko mu pese wo ba meeting ana se ombe big media o mu ntumi ni nti ama wo ne nyina eka akire eti network na wo be si ye no se mi india so adaka se ko mfie mienu ni network no be si mde denye enso orianyamfo oseka nedi e hye yembo se network no dia be si ho no na o twimienu pepepepepepe bewie ama ye jesu abonsam e de man Briban no the network because ye tie for I hwe your Facebook live no ye twa network pool no ene ye dia to say wa na esinwuram eyi amode age hu nyina so achehia na de amode age hu nyina achehia ene hu nyina so afu na ade no so ma kotutu nwoma na network is as ma hi bi esi achoro ma tutu nwoma na mboa ehun so afuo ehun na ya dia do hu adwa afa kwa de mabre
they say your papa bomb with you. And a day, ampa na owura Nicholas Danso every ban no nyamfo Kennedy o say ebe hye mo bo say ade a yede so na watwem yedu ntem ebe ya dwuma ama enkrato o mu pom wonso no aye contemporantem every ban no be hye mo sabo no if I saw akabu so me pe na ebe beto aba no ana obae ene ne tnase ti se onua ni onua ama ye di nkomo bebre or the enkrata fra echre say we ni enkrata e di adanse say atunko ba say oba be network e di amai nti ema ye fahini aya nkoso hini assign ema edi mu enti o hye say na o twemienu pe etu aba ni wi a obeba no abeye esinde embenfoza wutwi bibi na ema na bibi kuram ayambia ekoba say yetu abawe ya montene nka bi mu no ana network ni nya adwuma no motima busa ononyamfo osei because wa ka so no transit dinkumo say onua ni onua timgi say won number watima fra na busa na say oh honorable ejabo a hye ya nti nkan na bibi na asankan nti ana say ede na ekoso matusa na mo no yetu ana mako ye asame ma ho honorable Samson Debra ho no kan say ampa no kure enti obawa ko hunu tiachire kwa me sa ko biem no se ona bo atu kwa kakra we twa no ho kakra enti sa oba obeba na babeye enti minu ka se kura no eye nura amazuma ye ko wo ka kwan sa obi adawruma o ma ye adura ye de bo ka kwan kwa no obae ama ye bisa kama sam no se ampa obedi hujuma wana ba samre ma na se MP asame ma no obae the friend manu by na ye bisa no hasam no say ya waka no wati amom obetu hu anamom na sa network po any hu fidi ade abesi achim krobo ase misira mi bisa wo ya ban na ye ana se telcos no me kire network complete se MTN Vodafone etetigo omo no mo ya na se ya ban ena dire sika ya ononyamfo Kennedy osei ebe hye mo ho bo no pa so ya ban ana inti nanu ononyamfo ba no kasa se obi ni nua no o anyene number the number no ewo ye committee there was chairman MPP chairman ewa ha nti ono na odi number no ma no se media no oni ni means so papa no waye mre kakra nti otimi enshada anya dia sa waye mre kakra nana je wo as committee chairperson de na chairman de un sheda ne ononyamfo Kennedy o say enkasai enim ni enim after say obehye mo bono ewie bibia no o di for assemblyman so ne ko ba ne say edi kan no o kai say na DC mai enti yan chan no ba one ne be ka bomu na kahwe na yaye so DC ni ba ya say na edi kan kan no yan shada enimu ni ntinu besimne onukra omae enso nimu ni number tekase ni number na meboa na adenas committee chairman a wugya nananam nam onu assemblyman eni nananam panifo a wo krum ho mummo anan na mumma achimso aduru na onu onyamfo no ya bankrachi pani no mumma ne sere so mesene se papa ye nyina ye mra hye bedwani a yeto abama no ebe hye bobi adwuma no so wahase ye kaso nhyaase ane eboa akatu na bro no wawie na okase bibia ni a yamabu amane nti agya nyame adoma yeyi widie kede ade se de betu anim na ya busa ade akwakosie sanse enkrato ni kitawdie ayede ede aman adena nananom emparifo mo wachidom na muntu sa na mo no yo bidawase anunti ana yase atia bisa ana se ehia kwanta bisa anunti ne yede abeda mu ahenkai enimu se ampa enimu ne di juma nia ye enimu no nhie bisa wo be kire ye kwan no na ye nso yetumi etura na mo anunti ne yede bada mu ahenkai se umwaye na nia ye nso ye shada enimu hu akwan bia no nso matumi akyerɛ ya kwan ye nso yetumi etu hu anamom anunti na ma ye tura mu ene we de mesro se bomodin se na watwe besimu no woni nananam perifo ni assemblyman eni perifo kakra nka ho na momra achimso aduro moba obuo ni ani die kwaso momo ahwe no nyamfo asare danso na monka nkire ne se
dwuma ne mra hye bedwani cha ase no ayembia mu de obo ni de bebusa ne se akosi sen na momfa mo haw entu nanim suku da na aka nguram no so eno so sa mo nche hwe biem enti ngola no go school wan oh pani bia nso meka hwenkyere mo na muzaza pani bia nso meka hwenkyere mo fa school dan no na fa se be busu mi ansan ni enfa ni fufi fae ta hu enfoni ade koe beto mo ka efinde yanti wo mo kai we do ka se madon hu mabra wo bo we dan mu nyina afu ahu nyina afu ye no hu wo nana because dan no the Facebook sisi e wiase nyina hwebie suku dan yesi we omo hyase yi aban e na bedu sabre ya edusi e bebo so a emfa nua kura nguzu yi omo hyase 2016 na say mahama ba kufu adomammo pen so ho na inti we nanado aba na hyase na say mahama ban Neza nanado dia na 2017 2016 17 no ya to ye ya nanado betina so na pepe na ombeshase neza mfie na ntemwani school by primary school na GSS primary school na omode computer lab ne eniama huru bebre o say higher community no enklasi kwantwa ben ye no acha say ye na fanse kwajo kumi ya seuro for two chrome robase enti yes a community ni na no the signal ni my say se be ya nkola no omu nko ba bi fufuro na omu so mbetinya siade e wa ha enti no be signal yeah okay na chese edan so anwene sia kanguram ho na adentina we committee chairman edan si nyina ya popo bibli efom kwan bi kura da kire ehu afuse tusa enemu no so nyina afuo monno ejan se dan ese pena na ho ode no so hwehwan o edi kaka se dan no ye do ye kura fan se be busu mi dan ni o se dan no ene masa asenya sase bi de efungura pa mani udo ho na esai we kura ti kona omu ado be bi kaka o ma bi agro se na be ya ehu no ankasa no se dan ye de okay ono nyamfo asare danso ene ne mpanifo etie yendwumadie asambe na woka ede afa network yi ho ene mu dan ho ede akyerem sedebe a wombehu mmobo wombonya mmobru hu womo se yo masede na babie bi omso matwetwe hu makodu no ombema maso ate na yentwen ma abatu obeduru ho de a no mu dimirika aba wanso mahyase ne de mu gidie so mbewie ede na aka chempanifo a mutie anopai Amika cho me se de Nyankopon di e ko mo chew. E san se ene ya disia ana ayo man yi fatim. Ye sira wo mu ene wo mu amu asa wo mebua ye. Ha ye suku no yentumi ye. Na akoba se wo mu mpo se alisia bi koso a yenso yenkola na wo mu wa ha no so timi asua bibi nti ye di Nyankopon po mo chew. E sira ma da o teje gu fam. Omumra mebua ye e network no ene school dan no now ye fan no omebua ye ayenso ye ne ye ma no so entimi esua ade ma da chen no ayenso ye nyafaso ne oman dan na nyina so enya nfaso ye baba brade mpa se da sene yensa mesin konyo Ahenkan FM no na ma yehu se maba DC ho ononyamfo asare danso ene ne mpanifo na udi mu amane aboye ne atiefu chanse ya somu nya de ebejamu ne ebejamu kina wote asio wonte asio enyo obi botom scan ye de ye Ghana no eye ye nyina ye to bisia ne mpanifo kwaje so a omani dim no mde kwaje meka ho owura Nicolas Danso so ka ho timansuro wo nyame adma na wotwe mu monko ononyamfo asare danso unikuru ne hene enemu mpanifo monfa mahia asem kwoto nanim na mumusa di omo so omo dwen efa mukru no sanse eyoman no ene ye kyekere medase pa ya yakasara ya padea ya nana no di
achim kurubase on e wona ya gbawura ba no wo we Facebook live no hwe ene da ho no ono abobu acha jako ni nu akire mate jako anya no because they da play ene da ho no ene da ho no e pomo radio ye eden pa se wuni akukuduro na unni kuro no ho da obeja ayo we ye huni aka odatani ta den ya kan ye mra fie ye mra fie magidi ayi aban she dwuma se fefe se get fund for NSU se Ministry of Education se Ghana Education Service akanguram ekwan be fa so betete ye mani o nti mu nyina momfom adwen moa Ahenkan FM ye fa ni ginyame ya ba ye ni ye bie we nyina agunguram o nobody is talking about them na wo sia se o kasa for mo na DC for no mo dwalai wo dwala ne sen dwa dwala ne sen obi kokromoti ama wo amanyoku aba power ama o mampani anya mu gidie se wo betimi ayo wa ma kwan se be somo adehye na bibi kwaso o mpata no radio foko no mkoka o se ade ne ya mebo amadeti madwalai land o dwa chobo because wo nya Ghana ni nchi obi anya Ghana fo se wo do nyamfo sosu emna me de me man wo Peace FM enipa binya political position amu visa omoburu ye nyina so wo oburu hwan so nyango bo de netifo na ball me de me nya sa ka wodfo ni bia debi amanyofo ni binya post a na I say omo mo tin God bi ase enso mu fura bema ye nyina zirozi ye nyina ene omu nyina ba ko eye gidie me se nyame ye madom na minya eni position a me da urade ase osom eye osom na wode som na sabe se bibi ni pona radio fo ka na nte sa na wo ba be kirem se menu na masema mu ka de nyi se na ede etie na ti sei sa no abrochefo ne de kire mu ma ye de pomposity gagai na ma office na mo kwata radio so ka yanza na radio so ha nya kasa de kasa o the radio fo dwabo de dwabo de yanko ya ni mo na ye ne achim aduasa youth no opani a odawona no emon ko kakra emfa omoso network kuro ya tie na radio ya dia bai muntio se yamfa nka amanfo ahia asem ya na radio ya de baba ya den se ya de radio na ba na ahia asem wo ho yes yamfa nka ogoja ma chen ogoja voice no fo mo na telephone lines na I don't know technicians in my telephone line because voice no phone pa on any phone. Yo, Ogo, Odi Ahenkan de say Wadaroma. Hello. Ogocha. Na mi si Odi Ahenkan de say Ogocha de say Nigeria fooding. Mo wa hwedin de owura safwa du buaten emabunu dan eba no dani ewo achim aduasa ani Ghana di owura Okocha production so munyi nipa ni din Ghana na ajejeje safwa du buaten ya mo achibim yo yasi achim aduasa nso mo network wo problem papa ye no kasa kra etwetwasi senate Wadaroma. Network ni nyampa. Hello. Me tunga ai safwa du bati Okocha. Action. Suehu. Me se mun tonko suan famra Ahenkan fam yeni. Mun tonko suan mra. Enwoma ye hia sem opom ha no. Ene ade ani kwaso. Wan. Na we se asem bi asi ho. Na ayasembone. Na ya free post fo mpo so mon kɔ hɔ a. Na anwene se. Pose for oba no mo pe direction anamu pe baby owiase adui enkrato angrite wie jengrato wanu te wie jengrato wanu agamani ya bani se ya biro engoye avedi atokon no so ya bani yo kakero ya die ye nimpo avedi Ogocha asare danso adum enyo no wa shira adum phone no network ne nye Nicholas dansu ise ene ne kasa no wono so ogojina baabi di wansan kan kurom gwa ompopo no ho
because who so kakra bi ba mess network no achim so aduro ye benya majority leader a free achim so aduro falisa Japan yes unu ochima mu mpanifo akwa bam and somewhere nyina come on hello at sen keke yitimiga na ye hu nyoma we nyina na ye ka na obi se madwa ladi de obedwa papa because ye nya aka ni nya aka chena sa ye primpunto de ma ya disi omutie ye opom ha no sa ye primpunto ama Ghana sa ye primpunto ma adisi no oh my god me mama adwuma fo no wone chewe no ametra me dipani bi atem eno so mu di so finchim na emomu no sa eya ade nkoso no yedie beba na beka jase yanki anu ntumu de debi I don't know who we na nka wu vi se wontimi nyanke ma post si debi Ahenkan fefo mbe tetem dodo wombe twima dwezi se we nti post no mempe post yi so mu baje aya hu party na wo baje aya hu party na enwo adwuma bare ya fraud as yi mingasa ongasa no problem obi antimi nshaw se kasa no debi ndenya possible ye ni sa 2 minutes ye be show se chinchina kasa ne mu ye wo opepa no sede enya ekoso ne de ye be twimpanifo adwan ba so aboso ba ena meja pai Jingraduate Yadi ye nimpo wonyina diata saga gelo yadi ye nimpo biza wonyina diata ata Odi Ahenkan 93.3 FM Asem di kadwumadie no wasugu a utiensesi ade okocha namba no foin awurade yeda wase se Ahenkan FM yemfe ndintro na yede kanokore se Ahenkan FM yede primpuntuo na yemfe mpre otan awurade yeda wase okocha namba adum no kura ama yede bem se atwemaduasafo ei mo bre. Good morning, Dad. God bless you for your truth and your good works. I'm Enoch, watching you live from Afakma Community Hospital. Me da so mo oyade. Any Facebook messages no. Hwemani mo TV so. Hwemani mo Facebook. Me won fa say you know. Nana e champon okokuroko a wotoso miensa. Wo achim atuntumbrem. Ene. Nana wadawma anopai Ahenkan FM amwachi o. Akrana obuani ani die mu o wapom boko de nyame adom me hoye yeda onyankopon ase bia ene dedi kan obi aba ochima mu ha no wotie Ahenkan FM en watese yabo nana echampon okokroko otoso miensa din oye atuntumbre mu hene mame ntiro kakra nana kokroko ameje echampon nana kokroko ameje echampon ameje yo nana okokroko ameje echampon a wotoso miensa achim atuntumbre mu hene nana wadaruma so obi enene dedi kan woti Ahenkan FM na ho bi abepomu a eye wa hanja ho abapa me na mfo post fo bi sei omu vinkan no kofo dua be gukure mu sei de achim ache ase na omu tie ya achim atuntumbre e wo fahe achim atuntumbre mu ye krodada wufri awusa aba asanwase na oko achiase no abranche unsabinku atuntumre mu de ubi a wabu abu asenio tinya babe patem hade ubi eni ha woni matuntumre opembe e ikrodada
Nana yɛda ase pa sɛ wanyɛ ho adagye ne berɛ na wakyerɛm ɛyɛ no kura nso ne waka no atuntumberem ɛnyɛ namafoɔ kuro ɛyɛ tete kuro ɛyɛ kuro dada kyɛ sɛ ɛdi no nso ɛdɛ atuntumberem nana na ɛdi atuntumberem no obuo ne ani die mu asekyerɛ ne sɛn nka no na adeɛ biara ne ho ne honam sɛ no yine honam sɛ no ɛno na ne yɛde ato deɛ nananom kyerɛ yɛbɛto yi no sɛ saase no na yɛ n'ahyɛseɛ na yɛtuntumtum na mmire nso taa fi ha paa mmire kwatuntumrem kwatuntum na yɛn na ka ɔdan nkasa ɔdan ɛna na ɔdan so dae yɛn ɔman ahen ne yɛ n'asogyafoɔ nti ɔdan na ne nyinaa yɛwɔ na eduro mmiri bi no na ɛwɔ sɛ yɛde nyala bi akwadaa no ɔpanin nam na du sɛ wɔn nsɛm yɛ den anagya wɔn nso watew na ɔman ahen ɛbɛsrɛ anawusa ahen akɔ aten ɛtɛ aha maa yɛ tuntum de maa yɛ nti nkyɛn mu ɛwɔ hɔ akwa anɔpa deɛ wode yakɔ sukuu paa ma me a mete ase na menim sɛ atuntumberem kane na masase ne tuntuntuntuntum ɛna na mmire nso fi wɔ hɔ na sɛ mmire na mfi biam anaa spray no na akunkum no anaasɛ nananoma na mmire no fi no nyinaa kɔ na wani tia sɛ nnɛ deɛ nneɛma afa asesa wo a ne ba no yɛ nante sɛ nkaa no wie na nsa na atuntumberem hyɛ akyem awisa swaduro ase saa pɛpɛɛpɛ nti ononyanfoɔ asaredanso ɛna yɛ mo abanka chepani saa pɛpɛɛpɛ ɛna me ami nua pani owura kanadi ɔsɛ ɛyɛ mo mmra hyɛ bedwani ɛnokorɛ akra na yɛse ononyanfoɔ kanadi ɔsɛ a ɔyɛ mmra hyɛ bedwani ahyɛ nananom bɔ ne atuntumberem man ne bɔ na bɔ hyɛ na sɛ mo ahwɛ ni mu akyɛ ɛyɛ bɔ hyɛ bɛn a ya onu wetie fu nyina la minia bo sha idi kan fun ye bo pa ye kwan die no kure ni nyame anim ni ye dadin pa enene kure mu dia ma me kan se ye titi kuro ne se nyina mon kan ya na ye friend like e ba kure mu 1972 ansana 79 ran si be ni ku no na ze munya light achepa o nya Asem ketwa iti sabre no pono eni achiase ye kure beja achiase nza na achiase nya omode achiase ba wi soldiers barracks won munya light ja achima achiase fo na me ketreo no kure trudu akwa no pa buye nkomo iti na ka no kure nya me anim ni kuro no na ka isi mu ache na dia ba ko haye ye kwan efri mampeni kufu abresu uso Japan no ye ntiwa nimso du ni mpasi waso ye kwan ye bo hu dewuro boy na eja ese idi kwa ni diaba nti bra o te kan di bai no kure ni nyame anim ni ye kwan de ye ne na kasa ho akyere papa eti eduru miri bi na ye beto abani mu no be say ye bo ye pa de ye kwan de ye den ya ye nto abama no na obey ye kwan de amai ampa man so de osie yoyo ye na nanu mpo no ye nchele imula politics mu bibiri enso eduru baabi a awusa ne etutumire mu de na me ba ko ma na osie nyina ye kan ho bom na ye boa no no mfinya be bi si ono nso aboa ye ampa ye to abama no aha ndi fi wo ha nanso bre ba se MPP aban na wa ha no kan di peso ko nti obia kan ne ho go mu a aba na ya na ko mu nya no afie kra de broso kra emi e de to abama Ahenkan FM no kra ni nyame ani ya no abeka kire se uguso nanse insio pra epiti kakre bikura ne insio ya bekwa yi mu ansa dia wra ho sem kura ne se
ye bi ba ha ikulusu yi last month na inso yi ka be ketria etimi ma na me akokura mu kura no sa bre afie kura kuku a so papa biala me titi kuku kakra na me de fa bubu ya podi mi nso ni so ate kakra de fa bubu ya kudru yi nso mfimfin a ma na frat na bubu ya no so kuku no so ena mranti piame ya ekudru ze yi mfimfin a abubu yi ni nso ma se to kuku a mahata waziri kuku ni nyina fo se tam achim atuntum no mu hin so enso afọ wabobo ya no kuku me na me kakra afọ ni se tam ye na wadi amia kafra epian ya di ko si nso neja eja kuku a kakra wo wadi hu kutika kura wi a wo de ko neja balan kakra wo mo edi ama no asa akofo oh how be bri akura no se me kan ye kwen hu asem dia ade be tia sam nana tobo nana kunkwa so aha mame mo atiefo nkae kakra ma mu wo akwanya samba Facebook live no maka chem sa Ahenkan FM yemfe ni intro yemfe ni nkonkonsa yemfe keke ni petimum ye de be primpuntu bra Ahenkan FM Facebook page wo sharp na behwe ekwan na eye nana okukuko a otosumyenu otosumyensa ebo ehun nkomo se ensuo na yira fa one na bobo ya ene ni kokko nya na behwe ensuo yiri kwan ni se tam enipa nam kwan mu a ensuo de dom kotodwe ensuo lori kwan no oh my god ekwan ya ntie nipa nam so koba ekwan we na manwofo nam so timi kwasere na nanam say mummo ye chidom na monto aba ne enko aba mu nkopere okay mami va we ntwam ansa na masaba so ononyamfo kana de osay ye kana se wonye nipa ato aga na ha why former deputy minister for agriculture ene ukomra shebedwafia why committee chairperson na chairman for rules committee abedwako omra shebedwafia omno mohwe si enyi akwan e wo Ghana ha no ono no yotitani awodano na bato mpeso aso ena se wo kwafuom na ya kwada agya ma midwasi agongon ana se ye bo bede ne ye de watum ne ye de wo sen na se bia wo abobo ya na de twu kokko se de na natuntum dum he e de abobo ya atwini kokko awo wode kokko shed na na kwase kokko wode usika wietiwe ye kari na na pepa ne nsefre ho atuntum dum kwan etime emmem abobo ya no esa mem na kokko wo na afi swonko swomrew enti akwa akoba se nsuo to a eyirim kwan na nipa ntimi nkomma na amakro no atia kamu no mabo ononyamfo kanadi osai amane one na banka chipeni asare danso mayo masutire oh akura medo ate we de obi kan ze wa ze mu ya wale eni ye no kreni na mi ani akasa na ye ne kura ya fa ye ko de so council ho na ye bo kanadi amane no kreni na mi ani enene be na nsa nene nan eni ye no na o te kanadi frame section benana one contractor na kata ewure mu afi bibia ma contractor no etino nka fia de ye chemu ma contractor na bana wa start ejuma no no krenya mi ani fia de mi he ni mu mi nsanka no ma tete se yese o contractor ne be fa hadi na mi ade mani ehu no iti no eja hese da e friend to ada se wo banku adia ye mama sunzi wa manso a madawro ma sede bibia no woni ofie fm na mo nyina mo bo fu de wuru man no akese mo so ese da mo asiala kasa de ene no kure ni nyame anim ni kasa basa akura bra yie ba ya manfo firi mia ba yi na wo hi o krum ha ala nti on kasa ni anyo mo kwa mo nti kure mo mo to aba no kure ni nyame anim ni ubie ni ho a uchirifu Asem pakodo so yo hin na wa bere so we ba we na me na bere so ba ko bi apenisa nanso eti se o bisa me sa de ani na so de ani ye this friend several time na the second ho na ye ko ye ba eti when you friend is obeto bo abo na ni so wasi ye nhwe ni mu if ya dey me ke o se wo me start yet manenso nya de mani ehu no
etika me sha ku si juada no si neso ama de ohu bia nso no ye be mo maso ati akra wa mama kuma akra tombiem se mrahye bedwani nankasa afrɛ wo hene edi ato anim se woni contractor na kasa mama wuram apɛ bibi kakra ma contractor nto ba be hye adwuma se enye den a wode ba be wo se wanya frɛ wo hene de me wugidie se ononyamfo kenedo se onfo wo hene nim anya fom ti se da wa waka no yemi ho up to adwuada se adwuada ne bedu ne yehu nsankyeni bi a eyosom ne yesum ti esa bebo aboboa no na yenso ba ko kan Peace FM na awiase nyina hu say atuntumrem ehia kwan na committee chairperson on rules wo mrahye say ninchi na nkrotu ato abama no ma ne ko mrahye bedwafie ho ekwan sukufo de giransom no arahu na so de na briche betima bokro no sakoda bi asebe mo bon sebi akura ninjua no she na se yakoba bi abe na wo na school dai kan ko kama no kura ni nyame anim ni amane de yehunu bi wa ha na DC ba ho DC omunanka wamo fom pa ona bo asare dan so wo ba ho wo nyina ni wo munnim se die sipie nyina da se anya ne nansa temu anya ne nansa tem ahanso ye MPPC dikesia pa abra no kura nyame anim anya ne nansa tem inti akrai se akoba se mutwa mani hwe machi na mo hwe fiti fele se Japan mre soa bepemenne from kufuo 2001 na bepemenne na muda susu kwan ho a se muti wodin a adwembe na nekoso mutirim atia kwesi wetim se abatu wode na ka obi kan ye na ka group ba bia ke to ababi se ase ye den yala ye se ba sekre hon fa so any free abatu ayetui dabio ye ebeba ne se aban no betimi abeboa wonsu bi okwan bi da nem se ye eto ho aba enti ye ne sa na emma no se ekwan na ka na ye na contractors no so di adwuma ma wom waje ha enti no se de be ya o kire bi emfiri ne nsa no ubehwe no de aso kakra bi akobọ fom ha no de kakra akobọ fom ha it is a next step ya no ba obeka say ordinance aka ye kwen eni apart from the no free by the clinic ho ko no ofa e kwan ni finfin ni Russian abedemu no buru be 5 feet kopem say ni say bra omde say za contractor nensa no be ye kwan fa ho ko pre krum si atiase kwan mu ho ana wodi caterpillar no te kwan de unze mfinfin ya na epu aba na gota de nchenchen we de wanya ne za wo obi twa mfinfin na epu aba no na ye flat na gota ni nyina la no anye kogu no ti nso de to a enam kwan ni mu papa na echa apart from nso yi be kwan ni mu no amena za de dakro ni de kwan ni mfinfin no owura edru baby a o ba kurumu a obeka se no kure nyame animi etikure yeto abawo eti eja sadie wa frame a wa ka kire me so ma contractor hwe ni makopem di wadai sadie do wadai de enye ko biala ni atu ni aboba yentimi nkase ntia obi a na embom eye danya no kure na na me kan sabio kokurumoti ade to abai enu a ni bedru ho no na embom the kwa we makachire kan edi se kwa we otimi ya wanka service we no nyamama kono se 1972 asem American no so na se bejani bi no so we wisa sala e fa ni keke nti na na bi no ha no ye otete ha ban kru no boa no e bra wi ni lesson sala eno pa eno ga ton se tutumle anadi na menyema so and on fed namkani amrei keke nti na ode namkani aba 1972 betu nene it is one organization no so onso wa bereso na onso tini ye kwan manya udi be koswa yan yedi ka pompa ya ma says na we ne bra me asan amano bi afoforo aba ha bra be da ya se etino ye hwe nanim
watching a question drawn in a bit. But yeah, who here? Yeah, Mamma Sonsi. Nana unkasem no ubo ofie FM ena Ahenkan FM ubo ya baso se yegusu aboda urofo makwa homamo ana amanyofo no bi nso se yeba mo mpatem be hu mo hi asem se ne ye ka radio so a no mo ne ya aka na omo se ye tata wom ya no pasam dodo bibie be hu bia ye ka nana we aye no eyo som anase ye wotan ena ofie FM ni Ahenkan FM ye de abo tuntumrem papa obi obegene sa adwene ni bibia no na me hunu de ha no hwe obi power pump mu osisi okomu den sesi ya ofi FM ni Ahenkan mu bodawuru se abase MP anadi so ma be kwan ya enyonyam ba mo na mo de ebi MP ni dis na eje ta ne tire eti no kura nyame yufu yo mba ofi be ye sai asabro ma ba me ka che ni pisehwe mo amuni na bia mo betrete nkwala eso se bia nkwala yi gbomochi no emo mo ye moduru ankasa dumu mo dum wankasa krese ye o chasa no nim se ne chiatia ya be mo ba mo kan funka se ntia obi ala emo mo bo dawro se do chasa nim se ne chiatia eti ye we na mu awa eno na wo be kan o se de be tan da bi da emo papa na mo ye wo Papa say, no Krenya Mini. So my Manantia, DC, or a branchie, MP, a branchie, who be a person of the Conim. Fear that you fear be a better man. It is a will be candy, we say kitchen now, this now we are. It is Rania don't brow. A Timono, as some crab about my bathroom. Now, oh, mamma, you might call to Copem say, most more wow, no more up. Nana okokroko toso miensa akura nope Ahenkan 93.3 FM Odi Ahenkan Kwame Yeboah odi agromu mejina madwumayefo na ni adewase ne ebra wanyaman na wacheche mo haw amukomu atuntumrem ene na mo a woni mpanifo atuo ne se MP ankasa nso afro ahye obo se contract beba kwan so be adwuma ti se de menu nyina ya adwe no adwada nyame adoma memrantie be wo so ahoma ne ebusa se ayembia contract na ba na ekosen ye de ani ehu de ano akai ye nyamu na nyamu kina ye ka akopem se Kristo be ya dom na tuntumrem kwan yaye mana na wonso da watimi adana konkonwa dem so a wayi apayepa e de amonu nyamfo kredi osei ene na bankra chipeni asare danso nyamisha wakra yo mense medam ase oni motifu nyina Ahenkan FM nyame mamonye kese papa na bribiala no ye how ya ne how ono so de betumo ni mu a mu nyina mwatimi aboa wo na bibia ko so nyame nhira mo wonya mo kese ifi do ada ko nso o mo chasi e dem maso ate wo mo anchasi e dem maso ate ye nyina ya ye hu a wa tu ina da mo ate oni mo tie fo nyina nyame nhira akwaye da sepa nyame nhira so ana okukuruko toso miensa achim atuntubirim hine ezedia atodia dio nti ahemfo nangaza ka omatem first we gazo yati chame kokata eti abontendom ezedia ahemfo nangaza tiasim ahemfo nangaza tiasifom to we DC we MP now the office Ahenkan FM any of you FM the town yen town nye hwe ye gidean we ye penny o som yen tiasia di obuo da ni die maw ba de ekoso mpatam ni die wuntimi gazi angia no ntum odi opa ka so de beka sa pa ka so ne ngasa asam no de beka ejane hwewa obeba Kwame dwa message ni ku TV ni so ene so aja ya ka kiro we ya wa cheni ya maw every year sure Dio with the good work coming all the way from where Tadi the flow justice stay or see Odi Ahenkan my wodi adwuma me fit crowd nearby if me justice stay ubo adwuma sample me show on Facebook live ha ha Starboy say Odi Ahenkan me jana nsu ma ejano nere ejano anhyehyɛ nipa enhye amanfo na muji post no wi anon visa ma wie eto abade omo di gwanto ne ye aradwarajo ena monto man
ye to abanama na nsa bibi nko ni akoka te hey me yo free ahe Ginako German not Bono area hono no o se afan say hey Brown wo dinim ana junior wom Facebook dia Eddie Brown Junior mo onu so abono ane ni potem ane wo Facebook live eje tuato hey and I Akobrim South Ahenkan ne Achimso Aduro so one of the biggest secondary schools in Ghana Achimso secondary school fe pa kama na akis kwa no mae omagunu kota. That's right, wonderful. Yeman penfo mu ni adwuma no nyavo asaredan so mo mayade sama gu akisi kwa ne de mayade papa mon kwaya tuntumram de no atuntumram nyakuro ketwa 1972 ana munya nkanea na achiase kura nyanya bi na eka no na kura wanya light dada na bepemi ne wom kuro kwan ada no fish pond aja do baba si abo so watam ma me ni na chekire ma obo no ya de pa o ya ya ni pa chi ala ne nkonkon so ne ya bo abongo nya de utwa ekwan obi a mo MP ebe majority leader pen achemfo ya wasamo ensema ya brobro so no mi bebie 34 na so abaso bi. Good morning yemfemu man Odi Ahenkan me free achem abuabo dump TV on YouTube. Evame Ochi Frank Dompre me da se o so no so bo achem abuabo no ya en wo heze hua ene wani so abo afa because na hwe matade na tim say yes we are presidential atade da achem di president me so me di president me din be do His Excellency Odi Ahenkan Kwame Yeboah we medical ko tum first airport obi antu kwan ye tena krom ayo mani ye obi atani ayo mani ye da bia mu kwabroche be na mkwaje ba wase me cha me best friend ye fani naked awo achem aboabo Kofi chemical ni de odi abiaso no Cecilia Ochre wase me mo ahen ame mo achen Ahenkan mu ye adwuma pa me hwe mu free achem dan azie mu bo adwuma no simple kra say na ye penwo Blair Adonis wase midamase ani adwuma amoye Director Odi Ahenkan Kwame Yeboah mo ubo adwuma no wa mini intube adwuma no ma mini pa aduana ba kwasi adek wase me mo achi Odi Ahenkan koso na adwuma pase ya hwachi ni amafo gagwa de amanga adwuma odwen na wo pisa fam ko watiche nanga aha kwani ahwe ni ma meda se aduana ba kwasi adek into so our Facebook live wo bibia person kan bia wa chichini benche na wo pesa wo de ema mansan etia yesu eboha na wo mi bia ma trofo no number ni 0201 9444 85 0201 9444 85 and 0554 820910 0554 820910 ene ahoma obeti ma frɛ na de wadwenkyere aba pacho menko ahoma ne so uri Facebook message ni ba Kwame Santa Darma Oro TV ni suntene kan na emre making come out oni shawa me mo ache mo akwa baba Ahenkan 93.3 FM so pacho ne frost na ka se frɛ agwazia da se afi enyuma ya bobro so no wadwenkyere ne hawo Penfosa who need penny with your dear Penia Cassa or Nehawa to that. And she said, Honorable, your Belmont Cassaman and Yaquano, or Metua Betiano. No down to how anything, Penny Benobecca Samayan, Shebangalo Pine, Oba St. Francis, Roma down, always do it. A funny say, a Benefon Solid, Honorable MP, Alexander, to count home, you will say, MP, you will penny. Because I can't 2 years ago, no, it's about a campaign. Until the million will say yes, also your baby. Because why baby, a bell was said last 4 years, I don't know, I should come by I should your grandpa, who Yaman in the star, and so your baby. Or doing 21 years, man. Did I say, Ozi on my buggy can home? No, you are going. Me know you are going can home.
kabina min kabi Okay, mami kwa umano so odi shafu fro bampa cho me mo akwa baba Ahenkan 93.3 FM so. Hello. Odi shafu bampa cho fro so ga se free. Akudi amen. Ojuma pa nyame na mo so yema ocheman. Me da ba so bode na me de ma Mr. Danso. Nyame nhira no. Na onto ne nkom. Na ni bibi obia enyi onu nyame hya nyame afa so e de hye aseneman. Amen. Yeda se ono so de odi ba no so odi anka adwuma pa na mo ye no. Interview wo ye ne mu da o clear he masa na me ka se metie BBC koso a na mo mu adwuma na emom no new station police barrier ho no sa swimming pool no tuntum nam de no Ahenkan FM mo hwe mo ye the station with the vision taxi driver aboabo eno no so de ebaaye ono no de eno no onso betimi aba homa no so me mo agye odi shaba France na ka se free Odan kwanta akwasam Ghana fo tie wadwenkyere Judika odi mbida wase ene last week Timedia odi ma SCH phone Yeboah baso the person from the Yedamasi ayi machedi no no me sakan bebeje ya minshira me tosun you know me bo ayi nana abloko junction Odan kwanta ni fa hen you see waba o say obeka na bom amenjuma ne see ye be koso aya amenjuma wo sa community na ama ikuntu so aba na odi adiba ko ha me eye gedam kwan ambenifon fo man mefe e kwan na mo ye na nyame chen kan kore fili no mo fili enu nsu to che se u bekrum wa desi bekrum ko je se o shewa lentimbu aso na bo bi wetin be bekrum bi se se ambenifon he na omunye e kwan yi na omo so na mbekrum so omo so omo hontom na se ekwan a ye fili nsu ato de enye na be atache inteno no menyini se problem bia ho sana mpacho ye ayi na chena omo de fili ya tem ncheka of the ayi abona ka ebe fili kwan we do omo decree na fili tutie mana akaw mabwa ko che bo ko ha ya na bo we that na bi o unse se be miminu miyo yenye contractors yenye surveyors ayehwe asase contractor ni nimle bia on comparte ye ntina uni sa nti ena contractor fo no se wo ye promo ano afi o enso na topa nti ai se enso no haum ti ka ewiem wo kakra megiri se o comparte a ebe den aman contractor wo kwan so de mumu ye ni nko no humum why Titia me no ya dwen me da so Hello me muache Hello. Odi shaba me muache o Ja. Papa Mbajo Frost na ka se free Me ba so ya free me na ya wasante me ka se free atima nyina se. Achim enyina se me papa krom me nana ne awoye akwa me papa wanya ne baby ko obiala o oso bewu me papa kwa minsia mo ne kwa mtofu mu nyina ho Anope ha Ahenkan 93.3 FM asemidika yete wadwenkyere Me ba so me da se yedikan me bo maba so ne adwuma pa moye e dia ma mpatemu ha yititu ni achimasa na masemo edikan no efa yengata onabo kodu oponkroma eye ediama nyinase nokreni abon homodin edikan ye Davidu baabi a yeda na se waboa ko ni yefa na yesra no ani diemo a na nka baabi aka no ohun panimfo na nka mo meto aso enfa mai because ye ble o hwese ne gata no aye kurimu a nokreni ana tfama bina na chakakra nti yebesre no na on keka no ho na on sama e bia aka no mare ye to so wienu nso nkoma ye DC mesre ye twen na ye ma breki se ka nkwaso no okreni o hwe na ne nansa moto bi kura e ba behwe ho no ma amani pa bi afrimu wo ho ye sre na DC se nkebe ya anka omla no me ye twen dada no mfa ma efunfo ani motofo na nkomo mfa so efise sisi akoko aba abobo ya ni ade no sisi omo de anwina so abegu etwen ba kono so a ka ntimi fa so na sabobo ya no ntimi fa so
ni so ba be sie hwe ndada ne maye nanka bobo ya ne motoriti mi fa so e de ya fom nuane ne kokoo na akwakote ne de bafia kan so bebo aye nti mesre na mo de atu ye di sie ni maye Paul Asamoah nanka otimia be sa de na maye medama se ene djuma pa mo ye Yenso yeda ase Paul Asamoah ate isanse Odi Ahenkan 93.3 FM so adwenche no betimi e de aba 059484841044 why na omlai so orisha ba mo akwa mo ache good morning na pon boko de me ba jo pejani kakrama na onene wo fom ye fro se o kase free atemoda bangu Ghana foti wudin nana tumble mikiano pa nini ni profo every say you to for e organa ha ya kasa mi e se don ko enu ba telefonu amu on phone na mutu bia bonde amu kase anye ina aye ko po e sira mu papa tuntu bere ni eni no profo ko po e sira mu ko po ma sa so ma amu hia no ade amunsia ade papa embra mo fato mi ba ya kuro mo oda ya madam area yem ni yem ko po islam amu ya juma Jesus youth no de bia enye mitina le to sina yeka sin na eko ana se na eko by penfonu oda hanu ye nkupo ensramu mu ya de pa every MC ko MP alanda alaji akwa because alaji mu ya diamanu atimoda zangu efemi ikililo abu nkupo ensramu radio station muni ya miye yara se ono so dia ode abebom no osu betimi de ode aba omra wo frɛ 0201944485 hello me mo ache mo akwa baba Ahenkan 93.3 FM so ode shaba pan bako de odi ndi senaga safre staga yenko o emba chona mbuja se abawu Pentecost ye okwan no mba yamayana se town rose no mo yenana town rose se ona nya kura o imprempren dia minyante se eho no eka wo de minim se contractor na ye efiti zongo papa mu ni ho ebepema wabo bus stop o di we de du juma mai ono ura pa onya kura o enya kura okay yebebusa contractor ne se contract ne eho ka ne ho a yeho na se town rose don he no nya mai me that's your stagger one hello good morning Odi minu abane fro se o ga se friend car price ewo da yenko sister adwa Papa last week ye ko awie wo jadem kwan me te so bi ka no kre uti aso kwa abakwa kofe ho na bie mo se ye bo wa baso ewo jima pa wo ye na Ghana card na wan ka ho asem so me so nya me omo se by next year March na end na hafo so de omo start Monday number start betumi aboa ye yana the question is sister ya de wo mni se ebeboa ye papa almost start pe enye se de ye beto aba ya me yeda se ya twiro awie no omo be permanent workers a bibia omo wo ho to obi opeso ye Ghana card no wo kwan se fiti next week ekopim afie betwa afie besimu no ye twiro din ni saa sisi a Ghana card ne de eno na be krata ebedi Ghana ni bia nwa danse to bia benya bi efiti na esi akwa de wunya wo ya aboa na obane amane bi ti ebe si abro chedi en pepepe Ghana wo ba Ghana ka do paketua adundum na mu kwa kwa yenye na wo be paketua mini aba ye ri uzimani so memo aje o Ori jaba fro zaraga safre. Nana jwa fun yen na de mi ba wanji o. Me makunta ai apia kwasi apia. Ni papa da form tie na yie wa chimi wanji ni achenkwana na me bobo makunta chidom me ne me yire ene ba.
akramati mi bedu kwa mebusu ase na ye de ma ba fie zanse meme yakwada eze meme bɔ na nana so nye nana na eze hwemie yo akramo yo de on se ade bi a be ya nyame edi wachi no gambie ko yie on se na na ochi na yesu pensuoi oba hagen anso nyame adom mu ye ya bibia to asepe ade chine nsuo no otoye na se o mama won mo nzema mo kan pan yo ni ayi a MP4 ni ayi we na no bu jese bo yo mbo na papa na mo yo o so on yare nzema mo kan na mo de anzi na na ko na obi ka se ma ababo wa okro no mo a otia no ya badi wadie na bato duru so a ye hu mo de mo abo e no na okaka o se anko bo e chiro do obi pa pamba mo no se o se ko mo ni anti mo ya mo ya ndi mi de me ni ya mo pa na usro ni mo ani atambia na nti binya bibia also na dia wo ya no so na na mi aka wachi na bibia ayeye kotokuni baro no so me ka mo no yo idase eja na na twafo yedase papa pa ndi ba ba hu achi akwan ewo achim wanchi Kristo nka ho idase yeto aso so betimi da odwencha ba hello me mo achi hello Odi mu radio dia mo amu de ntie bie telephone line ma mo be don hre na makaguma wa ba me tatere no so international killer abobonua me bia ye giram yanko asidan ka rade nkayen tinsem Odi Ahenkan mi fa credit nyina emma owusuata aba owusuata Nidini ye Clement Owusu Ata, former director of Ata Preparatory School. Yes, I. Wanu no katre say emra eko school was me I don't fear the fig just won's rohe. Anu no dia hye emu ade anyi no. Sabi mpredua so na oyeba fan a wode crutches ne nante. Enso odi sunsumi wura emu say so opeso obabrabo a fe buari ani die ne kwadie di wanum kan. Unya didi wanum kan pe ensuro hwe ne brofo de I don't fear the fig. Yes, I would Ahenkan. Would it? And someone send me. Nasewa manswa. Yebe na mayakana wopin swati. And someone send you. Would it brother you to me here? Me 1 and 1. Me and friends wenim. No krankwa. Many obobo for a man for Bakasa na one day what day the morning should have ho. Why? Come Odi, get some. Me me no be a family time. Eh? Hi, kwa ho. Nti ye mbese ne yenye ebeka efie suro. Ye so mbom ye maame mo. Wa ja na mpani foi. Omdi afa baby. Eni trodi. We money to baba go. We di baboni papa. Hello, me watching. Yeah, Joe. Mini about France that I free. Anyway, una na chinchina no. Mo chinchina mo nyene machi ama babu fo ya riache ya mamumoni adwuma. Takum. For you. Akwada me no ma me di mra ne wabaji mra ne yafa. Anyway anko. Mbacho abobo town road na omoye. Kofo ke kase omubayesi ahifie ni mo pe na bus stop wode omunye ntinka ye pese ye hu no cry wo. Enya no kra omu ye dia free papa mu ni ho aba besi ababo bus stop wo sei twan. Ti Ahenkan vem se bebe epo ni so no ye stay baako ya homa baako sei omu de nka bread kra se ye hwe ne ye ntu no mu wi a ne ya side ye si wo nti obi o ka che o se ye nye mesi bus stop no enya no kra ye abesi bus stop agusu kota tum ye ni so de akire kopem so mbewi. Mpacho mena na se menda na wase mo apa nyamisra o odase bona na die mena na de afia kokko on the visa in cafe. Okay, Arisha ba me mo achi
akra na pano bako de ene ya mi asi bodi ni anko ba bia kasa free big one achimda de hye yanko me how na na se wodi me pese ofre atia CDC kaya resmo kofia ponsa na di sano yesi be bi osonfo bo ho kan na odi na chese wonya me akenken sukrum na misi atia CDC eye kofia ponsa ono zu fra akenken sukrum atim pese ofre na di sano se aye district no ada bia ono di so akenken su efri na se ana na ye fiti un akenken su ni DC because odi aye me one Saturday obi aye nya ye free kro ba ko opani tie wo this na oboni di no so ne yen kasa production team a ye frem perifo bu so masem wa block ko mu nyina lie onabu Richmond Kofia yi no to no ne Ahenkan fam ya aka o mte ye ka masem de dunti o ne yen kasa ane no on je radio ni di because I say there mean to me en free kro we o me ye DC e free ye na ye free kro ba ko that say and just ye to me faka en ko ye kro me dira ha me hu me ma me age se dia me friend phone so na kasa me tun tu ka akra na me a video call ya no na ona bo me nkuta ana odi dadia me ba usi amba fa ya manu so na me kuta ta ate David na odi na video call me dai odi e ya we hosam just de mbai ne ya na ya me twe ho a me ntia se e ti sabi e ya bura na se ye den ananse we tie omumudu a leadership no mo ntia se ye de aban dwumadi amom mo ntiase na radio ba umpatam a radio no ba so be bo mpuntuo inti se radio ni ba na bibi ko so umpatam no wonka enye otan inti ye betima ka se ye tan onu nya ye tan na geden bebe nyamdi na kodu ye ne be na na aja konwa the year 2017 I appointed as a DC I can get for your veteran night at the man because you who be that you pon na kwaba so why you this way DC you free your krom ana ku kawo tian ya bosa kin kasu ku kota da odi ya na kure akin kasu ko kota ye hu bida maka sawo tian ya bosa wa se we hu free krom hanan kwan de enya first coat ama ya hen kwa bonsem ma but me ye show say bi on kai well ati me twi wa ya me tia de bi ye mo di say ya anti ko ya de na ka me spell radio si me bo abaso a odi san ka yo na Intunsu taxi driver begwan intunsu disi onye bibia eya de papa obetuma bo na basu radio so utibi nya ba kokran so nka ya mesi enka na kre odi mba pe wu ya no baye obaye no ka jamsa memra office ba odi me wo be ko 3 million ede ma me begwan enko na mekwa kodi na odi mfa so bia en makro no so no odi menye ti apa for papa yi a obaye no onye bibia wa bema eso wani begwan odi obebonso wa but the science what they na boy no and 60 kro so and any me Kwame de odi san kam yo bi asa ko so me bo na ba so but me so me pesa kin kan su ko na da wona se yo bi fa drop ya so ko so bi free drop ya yentu me nko and ko ni da so me se free prade e ko si o ye fra be bi ko dagen odi aje se ga o chenye reverse no the reverse for me for no I think Kuma big one nie oh di what I mean so we do journalism and to do make me to car na kwa what do you want to fa car na nko o be ka the so mo yin e ko atefo so mo fa kwate no ma ko si e mo ko si ekropon e kwantity o fa nkan so atete a o di me dwen ho amente ase ana afeso na bo ko jo pon kroma o mo so ya de ba asa kasta na ya do so ase edu ana o ya e da na mi to ni interview bi e wo bi FM o se e fa na to ni ntina enkwanta kwan na e fi so me so a be se odan e konkwanta enti na omo ye no ne kota na ko ma na ni bia kota ni gu ade mpodi ase wo ye kata akolo wo treman enu momu de big one e hone de or the video or the picture of when you crack chere me na me studio hobi or the chere me say bitumi no mo de begu kwan so no itimi ba na enso na to ni ntino na almost ade ko but odan kwanta de no tie odan kwanta de no enye kwadwo oponkroma adwuma e hone de the assembly de ukan wa chirim odan kwanta ehye Alexander Kwasi Akwa ene Madam Victoria Edu ase enhye kwadwo oponkroma sentu de bon ko edu a enye yi
can na mabo ni din no ono ga na ka say e free your friends or say free ayire bia kwatia de obi abem say ye o magukota ye no kwen so na mo free ire bia de bo atim odan no ensuo na etoto ni ntia me ye show say bia say ensuo na nto wotia odan na na eto ye to man na ne kota na kra bia esi wo a kota na kra mo de chance ensuo na beti normal only odi wehu kwen ya ye ntwele ya ye na ne kota esi ho enu mom so atwetwe aso odi me de me hu bi da emna ne kwa ekwa no de eze tutu de okasi ana ne hu kota de ana no so o mote semen talk o timi ko kan insurance ato na so na beto kan insurance na ewu big one ya da se ya mi shira o she awafo aso jawate memo achi hello odi ye ko ni ku apomba ko de boko ene nyame ase bodi ni bibe okasa free midinde kwajo especially achimo dan kwantanim achim dan kwantanim Ghana 40 odi edano me ka tire o asemi ya di DC yo watching adi if you atem kokubi o for the past 4 years I me to aba me hu say DC no kura ti atem kokobenda na se okwa tie kwajo se okwa won kraw se kwajo me ko atem kokoben e bia wakwa ma na oni ho ye ti afi enye kokoben ye hu mpunto bia ye ba beto abai no mo se the background o mbedwi ho no mo ko atim kokoben kuro no se anya bato a MPO DCO ye hu no nti e pese ye hu no kejane gum no mo nya adwuma no kwajo ba bia mesome no nya adwen nie se kokoben mra ntere ma ba watra kromo na munya ba bi ne a na ni DC na mbebo ya ne dia me no nya adwen da e wo se kroma no so mutimi kam bom se adwuma bi wo ho a ye betimi ayo tetene ne ne ebo ya ne wa kromo a nti emrante mutimi mo ya ne anu so DC na mbebo ya ne ma DC ni bai obeka kire si ya mnyire ya honi yenye ye ya ode oyede mpuntu o be de beboa ba the covid ne ba mutimi ba kike no smarta mommo me ho ye na munya dwuma hapa na so mo man no ye nyina ye ya ye maye na DC ni ka sa munyine mo hunya ya ne no mabo kai wadwane e ho me no nya adwen da mintimi ngase mfa so bo mo DC ba bia wo pagya nan masa kuodu man tamu ho mo ye den ohimo dawuro ni enko kwasafo dwuma ni emmo ya ne na se bia water closet bi ne ye pa na DC nso atowesi so na nya bibia ne yesi DC ntine dabi ene akwadwiro free odana ko oyukrum ne enko en fast memo aje minia apomba kwa de adum kura ya kura mu ya kwasa babiem wadwen kire wa asemi di kasobodi ni enko achim wanchi enemi jemu didindi oho yanko amen 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 enu enti no frɛ ye awurade yɛ dase ese nipa bitimi dadwe ho bom pa tai achi frɛ radio su hyiran oh Kristo de oyɛ dɔson hallelujah memo ache ore shaba memo ache o memo ache ye krono adubiase on is adubiase no free on hello me ba jo frozen oda Mandalina ha na network na nwi ne disa no hello debi na homa ne moa no we so atiakom amanfo piepia amanfo la ne so memo ache hello good morning ori shaba memo ache o na apano boko de nyame na dom wana o mila isu obodi baby aka sa free ka se ye frame ko si me ka se free oda odi Bangalore run about no Bangalore omode ombubu anfi no omode anua bia beku ho no ma wudi nya sam ketwa okọ cresta school mu ho no si a unya kwa akura no wafa ni nso asa ato
na mo bubu den ya mo ko pe ba bi fa ngu e anasa edan na mo bubu mo fa tengu fi ho no mo na mo fa nye felen na mo dia ko gu ko ani machine so to aka nko ka ma se bi akwa no mo de ba be feeling ntiro mo de akogo na na odi ka akwenti men fa ho wo busa taxi driver phone na odi e tuka na ko he kanti men fa ho ma mi musa asem ba ko minim se mai etesa ai municipal assembly no omo wo sa machine de level kwa no mo obi o anti kom de gogu e no mo level pre kwa na ka ntimi nkome omo level ayi ani mo ayi the bruce fee na ni mo mo na odi enya sam ketwa o sita no so wo bre pa o odi oni nyame nya adwuma me da se we don't dey shine allo me mo aje Orisha be France na gasa friend taxi driver mo na mu crowd na yanko na odi odan good na be pa na traffic light be ba odi enye kura o edu e first Monday sa traffic light traffic timiti a police man ko amom ko omo direct ko no mu kura no afro mo kura enye kura de omnisa wunse yan radio for no ye wo tumi bi na ye tumi ne oba bi e kopem ye tumi ne si ehu ade a enye a ye de ba betu dwa na ya twempanfo adwen si so ene ye tumi se mpanfo ya de pan so ya ne abebo maba so ne ya show mu nkran no ma to koso aye traffic light ya okay me tutu Ahenkan FM ye mfidie nyina akọ ye morning show news etwa ne mfoni kire odan man ne wiase nyina say na traffic ne tie yan radio for the ya adwuma ya ka ya paint picture ne ya kire akase omo eso mo ye no omo hwe no mo ye keke ya wie adwuma radio mo hwe no mo nya we de nyakura enye that's it Yanso yada wase papa pa utu betima frɛ 0201944485 0554820910 osu betimi aba homa ne so memo aje Odi jaba France na gasa friend we taxi driver Osha pass bibia betwam Ahenkan FM betwam aboabu betwam onyankopon asem de entwamu da na me bedu ana ba na dwo ba du mienu 12 am me pa cho waba ubeko ubeko wenki udu David Tilapia wa bo mo de na gina na hwese ubetinye gina ho apo bi patinya ho ban ho a ubegina ho ana kete o ka no e ba be te o ka na ma ekwan ya ne house park ne eyedie by the way o meti aye no ye odi ye tramo mon kan je ne MP o mo hwe no mu tu ho na mo mai because ona ba be yo wu afidi patinya kwa wu cha kwa mu aba be fuka kwa ya atem bibi sa na ele fine she Krista ya no bi ken sa kwa no pe odi oka 4x4 ko try get do betinya for before na no pe ya me de ba kwa kra me ko try me ka krom har mind dey I just go for ko test up aka no aba hon we nya ye wo krom enye man kitengiti bi wo mo hwe no mo nye na mbwaye odo kro kaka ka apart from hospital e o ba top di ba top ko ni ujina ha please ma chew ye njira on papa sinya wo mbe kwa ba top nzu ni group so di corona ye wo mni ye wo mu sen omo ma ye nya djuma okroma omo nka se wo dan amata ti bia nya djuma ni hu ta ti bia nya djuma okroma ye nti o ma ate ye de ye begu ni private ye de akwakọ ne na mo nka ye kwakọ ne na mo nka mbo pili mai odi ano pe oni nya me nya djuma me da se ho nyame ehira papa no adwenkyere hello good morning Arisha ba pombo ko de na gasa friend Kristo adomane mo mpai boni ene nyame ase you now did he say I'll be like you o say I'll be like you eno ni udin ana waka no enti so obi aboda man me madam da but don't say I'll be like you dodo ana di ni me I'll be like you me da say I'll be like you yago ana waka no me sra wa Odi Ahenkan se ene nyame amu ahoden na wo besia kọ wakonta yie no udu achimwe nchi a na sra wo se wo de fu wani kọ hwe
Achem Swabe. Nangame Doma, when you be a Kameaka Samin to mean country, say, and I say, but Achem Swabe Quine, when you come the cost Swabe. Yes, BC, MP, and Rabat was so now about the discussion in Nufu, about the teachers and Twaba, but I am crying. About a discussion Nufu by Jamamo. If I saw and yet a higher crown mean to Minka. Ayo. A Tojiwala. Michelle Tokromedia, Mercantile. Medaso. If I saw Saquano, a young papa, young Kukrani and very well walk at Tim Swabe. Bre our Saquano so, or this should be wee. Senior Minister, Etimi Koho, Nemo Macquane, the Oman Yanka Wansem. A yet Nipa, Okunini, a year, Cartua, so sour, ya pine. Near him say, Kia Twabanimono, on Bayaquano, MP, a one of regular chairman. If you are not quite so, see a throw on your quine or she, Yakukrani and Brewa Brewo, near Tossum you or down Quanta, so miss work a clan, Omonia, Omon Fairless for my aim. Omonia, Omon Fairless so. Near car, no monsieur do. On your for Quadro Ponkroma by Peace FM, Edibert to enemy say, Iris wa, a few query dear, near good quota tomb. Miss Rawa, Dada Kra, and no, Numina and I know all can be actually. Ada, and Sanchani Beatisa. Me who Sanchani Bia, and your Bessu, Kia Shawma. Or kind ache or see and tap in a cabo some you time ban on Beffrey, so messy ho. So messy what time man on Beffrey, no the quota and go quota now my nanny see one. Quota now my nanny see one, the fan on the Google maybe. Who are black and fairly quine. Me bacho, me Odi Ahenkan about Miss Row. T. Me Odi Ahenkan so Miss Row. Wadaruma. Me pacho me sign. Mate, me da se pa u nyansani nyame jira pa. Hey, well, ti amanyofo no leaders na mo Ghana ha no. You can cheat some of the people some of the time, but you cannot cheat all the people all the time. Me dia man no. Enipa ni nwan o. Enipa ni nwan. Na sama akra fro sana ga safren. Eh, Inasi, what's up? I can't blast every mammy. Call Odi Patu, you to me. On my Sika, Adaloma, wait, Matthew Muraka. On my Sika, yet the born man who bra, Esa at the beer in Puntu, said a be your man, a dear child, dear Sebiano, ever kunenim. Odi, Blancasa for Pacrum. And you know, I say, Chassis, I bought mine someone. Now you know, mine Sika. No, mine, the Dia Tochima or mine, near Fanya, yet this council bank. Would you out yes, as a year? Over you can't, you know, say, can you bob like who not say, it will not do it soon and out to Kui and see this council bank. Mamin Kabibi kakra emfa de achima babo mrantie ye ho a me de mani so with our chairman Ewo Akwadwo Adakwa amesumye organizer ma eku no de ya ne sia wu se nya bibia na ban betimaye tinana no mo ye de backgrounds emra na ye na opani aboabo hina onye ne ba bi ko ampuwa kubra ti ase no de backgrounds na atete se kontebe mia mi di animu em ye gigiska ema we hwa bobo de background so ayefe ti se command so futo bi wo ho de a na mu da sumu a awase mutimi confess ka no e de toton kanea sanses abada wa ye makraman kenpa odi mi da se sa we ye na mrante no sore se e de ntina ye o man sika ho na kanea eni kroni na sika no eda bank enti asie ni ebi se ubisa pani we ya pani se pani we ubisa pani we so pani we na ye enti odi wada woma na papa kru never boy nem nantia no anhwe ya te sole a e bia di bisi no enko fa asem papa mfa ma o man no misre odi me am papa kru ma bedofo ho penti meba why wada woma ye be twa yo hello good morning Kwadwo Ahenkan from Italy eje souvenir na pono bako de
Amia mabo divine selection yet yasi. Yo, what na say utintos? Say Italy there intos ya. Oh, and I want me give me Saturday and quadrumanti ofi. Oh, okay, Italiano. I had the Ahenkan Kwame machima boabo. Wonso we ochini unchi every achim asubwa ena himbium. Osanase. Na the wachima P 100%. Yankuyanim. Mate, yankuyanim. Na unia mebo abaso ni team why the Yankopon Shamo. Meta efulu monitor mo pa program sam ye SHS food competition ya de ade. Nyame Shamo na mama hoden enkwa hoden wom. Na mbetimi de atwa so aye djuma bo aye mebru na ba no. Na mpese mbisa question ba ku biu so betimi aboa me a. Oda mami ti o. Me monitor program ya mi tia obi afra ena ye kwane nye obi afra ani ekwane nye almost 100% 90% ekwane nye na me busa o Ghana mpanifo na ekwan be na ya na moye no Eze obi aka ne krom kwan mpanifo no kwa mota ye mejo pae highways no ebi a wo free enkran eba achemo dan main road de oba no nemo unya bedu odan na ekwan na papa ya kwa ne mia ne de no kurenie enyenyenyenyenyenyenyenye na Mr. Mikau se Ghana no enye highways ni nkwan na ebi ni pawo abrochi hayeti inkura se kwan kura nyasin kuru if you say yinyuma se wonya abrochi be din komo a yinyuma ye nyina inkura se na we ni kuru eni Milano eni Wurum eni Torino ni nyina wo district and district capitals neti kwajo sa oba Ghana hanso de a eyetwabutuo untina abroche ma develop no yan mamu no se adwuma abakora de kwahye nkrani ase se ye be affordable house ebi more than da ebi nko kade ebi nko so abe ebi nko tuntumrem enkran tema kumase takrade intiaman kro no aye chechire bo se da wu ka abroche se abroche do mo dwinchiri ma no ombese nipa be fi ekurasi aba Milano ni Rome ni ade no unti bibia de bi to nkurasefo no ba hande de etwabutu entesa na empany for no school number abrochi na o betu ade abrochi de na me pa misrebe za o onfa so ni ko be ku sua de e di emu ho na papa no abaye de yen de nyen yi enti school number ha no be sua ye na mo hu se ha enuma wo nkurase na enuma ni me ba abrochi 14 estimate capital da bia me tie district capital medjuma so wo district capital na chi edravo medjuma 30 minutes me do adjuma wow enti me ko djuma me ho enti no obi afra na me ko be kwan 90 no omo koye campaign de omo hu se nipa ho me ekokoye kakasa che so mo ntaba man me mo ye tu wie di a ene highway ne be ni nkranku se de bia me ka kire se be bia de ne ko no se mo ahwe yi a da chen be gibum na gibum so a obi antimi fensu mu so Manuel Yerasi kwayo nkansa o Italy abrochimem ena ode areho akasa no ninchi achim asubua ne papa krom na ne maame nsusu achim osorase enti otia nkan fem papa ewo Italy ono so na adwenkyira wode aba no da bia me tra piece of mameka se Ghana mpanfo to de be mfise skoma ko num nyansa chi obia senke ye chechiri man pan ye se ye bia o mani mu a wode ahwe odane ni patam hwenkuo to ehye odase enkuo to ehye so adura wisase na ye biebie companies ni biwo kade asubua oda atuntumrem na mrante nya adwuma ya wana be rachi se okwakra me be weekend na me kwankran tumi se kuro hwem from papa bi be fa ho asumdwa wo traffic bia nchew ubenyi ache enke me classmate for me tipen for ni Dennis aboabo ni mabo teacher be nya ba Dennis me tipen me ne tran one classroom or me age mate I think that me saying Dennis be 2 months as a 1 month. Ye the same 19 asumesi menka na guess ni wonse miswa so menyin enso me abagata kokora enka pressure enso me baboabo free mind hey me badwuma ni manfaka na metima ka se me kwadwuma onkra me mfaka enso babu me badwuma henkef manfaka me nante yes am nya ka kwan wa pa less than 10 minutes me adwuma inti transport onyo pressure nchew stress nchew tika ye sua di abrofo ni kase de menu akwadwo nkansa ekaya
kebe boy papa memo ache ori jaba frost na ka sefrin juwani kwanta kwa brata yetio Mate, you back also the home community production team ni beba ho why? Yeah, that's papa. Usu betima friend 0201944485 0554820910. Osu bra homa no so bie na yentie won so wadwenkyere. Hello me mo ache. Yeah. Mini aba no adana. Boko no adana. Oh, me da ho. Kafra, kenjire won kakana kasa na eja, o kasa radio so amansan tiu. Eja, je mi sumo kakaka ni se. Ye me bra ni kasa fa abuchi no, oye pa. Because oda akwa de me. One gaza fa ekwa. Ye, ejina mo atina homa no. Omusiye manko. Kafra, ni eto aso. And then I saw me remember. But Kwana was some a quine. Every quantum, a crowd caught a nothing quanta, and yet a bullet depend that Quamoyano. Hey, sister, Tobo, a bullet saying. A bullet said a bullet saying. Every, I can't say, maybe I'll move in beer for you win. So, Miss, oh, young Asem. Ba me nua ba eno na to da bia on muka na ma press na ma no atiche no yeti mpate mama abrofu betwa ye nua e de om timai ese ya kwan pani bi entimi aka hwa kirom ese bridge ese so bremu bridge pani bi entimi anka wasam o ma se ya kwan ja okọ o ma se no kwan ni die o ma se ebe asma okay no cry because baby na ukwen na sekra ayi se ka no usi na one man se ansana wata afa ka foforo akọ mimi ye na se ba pa na me be ba pa no ba uni me ene me ba ene de me hu wo radio so o mo radio so ai miss Cecilia yeah, that's what is see mo me de ntira me ntimi nyina ne ntom so aba because adwen me ma adwen makoma no do ya me see passionate about any pasitram ni mpuntu no because me nyara me betam 1000 dem delegate say gina to aba ma me ebi ntome da te me nko gina bi na se me mom de senka me ban pani pa ka abrofu we kuma Jesus ni ye from sem some want to toy EPL ni ade no wo ba Africa before ya mobo what ba Africa abetwa ye nua ase ye kwan asa afansase ensisi dan how dare you masame ma rise pa ma be MP ma be minister bia you run away we dwane come di o manfo no beta tawa na obedwane ye no le say na me busa won say de so bremu bridge na nanam ye tetetetete se gorgeous burgers won mo ye no ya maintenance bi mbepemne into visa Ghana for your car 2x4 saloon cars ye betima djoroga oda asuobre mu bridge ne sa timafo ya se kwana tutu kwano unkota ba kokora na zi teken I say abula kwado hello kwado kafra makoma ne berade sheme so because it should have been a very terrible abutism sabrofu we mu we abrofu ha kwajo titimi o me waje wasam na jigame ama me yale me wana ba papa ka me hom wana ba ana ebeba ye asema kan say yeti hona abrofu abetwa timbai yes see say all will be do atema ohun na de hwan ka ho bi na kromani ka ho bi mo enju fi say oh no broni no o ti free kotoka no
Uni machama boabo. Debbie. Uni machama bibiase. Debbie. Enti wana ne ko. Kumani na jene tatako. Medasi. Enti edru bra ho. Say ye na omu bu ye say yanku school nti ni made no. Ye ma ye home so na tro mo say yen ena timba ne anwea ne ne yakeka ho no. Ye dia. If you say untimi mfo hoho mfiri nkan ana ba bi ma emetwanua me kwan so a me nam so kopaduane bedi so wasa ase no kura atutu ni nyina na meti ho be ni yema me so a umfi ta enti aduru bra ye na ye tin kura ase no ese ya ma omo no mo se se omo esua de nto omo num nyansa ansa ye no hu se nyansa ye mfa ne hu masuam enti so mo de o mabrofo ne ba nsuo mo kwan na ya ba ye greedy obigan greedy bastards ya na maje kakra we yaje kakra odi gwezo aje kakra na ye se no enti nya brofo na ba be se ne ye ne mabrofo kwan ana ye se fi se itare ha ye we onua untimi free Ghana ma me to ball engutala bonde to who dare you emi se itare ni broni ana itare ni apre wa otini fi ko hu se sebi what from be American Southampton obi police one under 1 minute but tell wow didn't shout on Southampton e be fault to say rapture no enti ye no and say ye ma ho ne kwan no mo ba e be say ne ma no mo wi a ye so aguamo so omo nya hwe ye na e ti oman mu no ye ne cause problem be that's it kojon kansa na sa ba biem no enti bomodin bia say eja wo so di wadwe che be ba na ya so na yako yenim ya pas sonde Telma Saruma ye Saruma my sweet Hello. Me fa 2 calls na me the callers next year. Hello, good morning. Morning. Arisha be from sana ka se friend. Ebron Kwame ka se fi Asem Pedu Enterprise. Kwabra bo ahia ba bi mpi Asem Pedu Enterprise no achim da abo abo kwan so yanko. Ina me na si nyami sao. No aduma we Yeboah yen. Ya me se ma tu din a permanent president. Na ade ha me katra ewo. The benefit ne almost see the danger so ko wantia. Almost see the do. That one ti dan se so so ko mo de sika for e be ko. Omo jadan na se wule mu. Ba ye ni anu ni bi tin kan kan se ba oda. Ina be dia die ti so. Ene je juma ama en ta ko ya no. Dinga na se lempe ni ko se den ko be ni yi. So mo mo nya ko ho na ni anu no ba en se nya be ya kan. Enya ni en sa be ko ya ko. Ke be bo en se fi o e se kwa. Ko fi wule fu o. E da no ma bo so so ten se o fi na pa. Ye sere o. Omo ke te ga ni ya to le ye sikalo omo de betra be no so omo bi ye juma na omo pe juma bi e dia be so so omo de ye e sikalo omo de nkwa esro omo se no omo nya ban Yeah, that's it. Nyami shira papa ono ni ofrefo otwa to ba akwa me fa last one me mo achen me do Odi Ahenkan Orisha bamba cha for sana ka se friend media de go this na do na for the construction the capacity atom oda achim da yanko adebi ni je sia pa na na Odi Ahenkan me how pa wo mpanifo no ho ene se said you do be and the dream need the man ahenfo so wo hwe kwan a battle dru so a politicians in itimi kwa henfo anim ekoda da omo esikan kitinkiti bi ema omo botro gbei ema oman koto abade mo omo no omo nya omo tumi wi a omo nyima henfo no ekwan omo no omo ade hye fa so edidi efa so tu kwan a me di dream ni be ma henfo odi se bibi ofi adubie anase nyina se kotre so a ye wo bridge kakra bi wo ho a ye fa so edeko tre so
bridge ne bu akeka ko be 3 months eni se so fi odan e ko kumasi a jo ko fa ire bi ufi enyina se e ko trason kanta jo ko fa ire bi odi eso da ho ye twen den se stand mpanifo ne be ya e be bi ba bi ya be kan ba o Bajo tobo. Odi aya aya se te bia mi bia be ya na me ko tre so ti me ko ho wai ko fa ire bi ansa na ma be bia ko tre so adinji abapo dudu on so dia ye benya nipa ye wo so ko MP atame mai ye benya omo a se omu di edomani se ye nkoto aba ne ye ko to dia ye de ye se abato ko ade me ma bi tia ye twam so aba bi adi e ba kwatia party bi o akwan bofu Mayena achima tuntubre me hene ase sana po nya brani adaje ne yakasa fa mpuntuo ne kwan a enyo ne kromo na yena eye achim dan kwanta nifa hene na opon abrokọ tosumionu nso ase se wa shine kan fem boss aban hospital a wo si won kwanta wo nwie da no ono so ba koye form no e de ama aban ana nyami shira wate tibuza ukrom nifa hen ukrom bekum hen ukrom adonte hen ukrom hen se wono so de no ya man ukro no achim dan kwanta na akeka no no achim dan kwanta nifa hen wa aka no heba 5 minutes more to go. Ura Nicholas Dansonso achim krobase ono so ababeka omo ha de akire ya ne bossa na watwi onko eye na banka jepani ho orunyafo asare danso amamu so mpanfo no no mamu so mo ya sonfo ko enye ne pano de to unti no to bibi nya ko kakse no so mo mpase ababa mo ncha nko mama ji post so mo mpase ba koma se nko mama ji post waji post waji V8 aji pick up no de oboa ye be kasem no aba azabani kwa zadie sha so oh wokocha achimadu biase achimadu asa sorry omo network ni yini my sharp wache naba oya sheka kra ko jiji wache bia nya ye o masa jinam ni wele wo aba kwaku anim kusi buadum Ibra of Dindi Emmanuel Apia na de na Emmanuel Apia dane kwaku anim kusi buadum ye wiase hu edam de mo azabani kumazaje azabani kumazaje Bra Moses so pensanfo pa ne ntunkum kama pa obabo aboa ozo hwe Bra Moses eja wadwo be mu afili odi ba wi petition no atrope de no ntunkum say de te safanta nyame na ekira so eja nkan na ma unim na kofa de eja kan bi dia oyam nso nyina besai kwaku mebo na Allah enzamba kwa wi alwa dai amom no petition mi adio ezeke fom nyina wo so yam ezeke fom nyina wo so yam kwa utimi nya ne adin pa na de adin hye yesi miminu bi da de omo se egu onu manu majo hyew
e fo minimum so na minimum ajo show e gogu yam so na ajo show uyo no anyinyi wanim still ade che wasa beko eh ya dia kubo we nya so ja ne ze fa na dey we need Odi Ahenkan Kwame Yeboah so so ma ko so se fo aba betwa so wa chenti omu ba gogo anyini ti wa ha the barrister sports barrister sister Raba ono fere oni wache to aba and then so aba wanye makeup and makeup bi oye ka studio ni yadum hey ash foam ama voji ash foam samba ejani buate be gene ash foam t-shirt controversial obrempo poku are so be gina konwa wajina Ahenkan na 3.3 fe batade no woseno tim se ni na yi gakra maza Ahenkan ga one father papa je bit ma power ni so a Brandon so ayegum yellow model boasi go face kind of simple cry and then you ma because what ade fe chi me then say we baifu papa and then there is a dwame tim say yes me dem ba ko pe atare ma hye ne be na otwemiensa me ngro adware gwa me nwale bi Midmasi Sports is up next. Thank you so much, my producer for the show. Kwekwenim Kusi Buadum. And I'm DJ on duty deputy program said Brad Nelson. Stay tuned for Ahenkan Sports 10 to 12 p.m. news will be on. Good morning.